kakra jaga na okoye adwuma no wura no pese no ye bibi anye de ne wonfa bidididi ma na eja omo yesesa de omo dinka ma girls to be minimum aba ha no mo ntino omo bebo ame na me nso maba am so okay na eja didi ma within 1 month we me papers na me de buy because me sheda nnim wa ha no mo bi obi anka hostel matete 1111 bi but na me mfa ne say bia ye serious bi me bedru ye enye easy me bedru ye na me bedru ye no airport ho no ma na ija ye je me passport free me nsem ye de me bedru fie ya mama anje ma hu me mpo ne ye start ma me ye adwuma afi mi solia bitimi susa msi erade mantena me Ghana kra anwene me ho bitimi susa me ba inde fe sa 3 months ni mu de yale nko a so yale a wo de beye adwuma krofo we yin fa wo ho me ba ye me da kitchen for 3 months kitchen no ekrom ha nso awia enye bi ni Ghana krom ha awia me da kitchen for 3 months ansa na minya dan papa bia ye de adem dan papa kro menya dem sisi akra ye sen tumi afri sa dan ni mu nti Ghana for ma na wo kan o mo si a ho nyanka o tia no munja iso mobile to da bia ni amedi mpo eye den to da bia ti na menom na mada efia mitimu kwasi adwuma nko na ye de me ye sisi e wo maame ni fie o akola na wa ha no wadwane abunsan ye to aso miensa nipa 18 menkwa ena meye bibia ofia nipa 18 no abunsan ye to aso miensa we no mu behu se wafa na se opa omuhu a ene omkoto banso no mu de esie efia metim kire se unya meme hu nti menu aduane awie na bi ombedidi omdidi wi na jo omo first na nkombekwa kota bedi ofie omkoto mampo no wahu se omakota aduane no makodidi wa abonten no mapepa omo ano ho no ma de na bufu ni se omo kwa no makoto Pepsi abehye fridge mo mpese omo kiro so omokodidi wa omokodidi wa abonten no matter de wa abehye fridge mo kwa no mo yina omo de ko ti se mandi mu ma no mutia mindidi and the whole day tea omo so mu di salaw enura ne nne chese tea omu di salante no me yo hampo ya san atwa ma me se kyerama me no aduane no omo de omo adidi shepe omu tum krofo tum ko to aduane e betra ho di a omo ma wo na wote ho so be ye nkwasi adwuma wo de kombeda wa no msu ana wa anye leptin anoma me fia mitim me fie ni yetim yetim to mak 4 for a month mak 4 no so anya wonku a 4 for a month mak mako 4 for a month tinkrofo we dey na omo nsese kura so omunya nipa kura mpo na omo ne omo aye adwuma because they are so wicked de bia meka se omo ye bibia menkasa o na meka omtrim se mo kakran mre ne keka ko eye den a embre ne beso nti Ghana for na se bia bi mu mpe no kura wo ka chom a ai na ho nyanka auto na mse hwe mitimi ba ma yeye a nkasa brinka me bae no ka enye ndeba kama batata nanso kakran nyame na o ma me bae no sa nyame na nso eba mama ko eba afufra atete na ta maso se afa minya yanka meko Ghana nti na yeko medical mko akoye we se na mse rade me mpaya me mpone se rade test ya yeko e de ma yale bi o munka se menyi yale de ne nso test ne sesa no o munka se me wo yale ne ensa ma me nko back na we de mintimi na me mpaya na me gbo ano no nso hwan ena me ditimu ebepem nne ti akwantuo ne de enye easy ntumi nka ne nyina enye easy me de bia meka enye easy ma me oba me nkasa ntu bia obi hu obeka se wo de wo hu to wo hwan me hu nto me na me de ti ha emu nsem hu na omu bedi a kirew omu sole omu di omu nima ne omu fo na omu befa omu bekura omu na nka omu nsa aka de omu nima ne sa ye ready omu bedi no ma ye ho basa
nipa a omo na ya omo anu kanton mu woyi adwuma saa nti Ghana forma enyai se an omo ba ha no na ha de oba o te Ghana na wo pure water mpo aso na ton na baby a yetena bo bra eyeyie. Okay, yeah, sorry. The same thing happened to us yesterday. Yeah, Bape, not network and article. Yeah, by an article. Okay, Mr. Frank Opak, welcome. Gigi, Mr. Charity, welcome. Mr. Lenda, welcome. Mr. Usu Francis, welcome. Sister Diamond Betty, welcome. Sister Philo, welcome. Mr. J, Felix Mensa, welcome. I say I love this program. May Lord have mercy. Esther Diamond say we are okay. We all know how network can be. Network in the Mr. Usu Francis, I say we need God intervention. Yeah. Mr. Diamond also say Asemo, Mr. Blessing Opoku, welcome. That's him. So Mr. Benne, welcome. And at the pass, so welcome. Me pacho was on what share my own be. You start here and not in for so far na network no. No. Then it's difficult. Ain't another brother about testimony? Good evening, Brasset. Me who program manager on a mamma friend. I Joe. And Crawford come with the Naya Ahmed. Mimi was Spain. So over here, due to some reasons in me bedding, and I WhatsApp. So I want to say that here. Akwantuo mu nsɛm ebi no yɛbɛtena mu nso akyɛ ɛno deɛ 20 years bɛbɛtwam wɔahwɛ a kan no mbɛdu yɛ maboa manfoɔ paa ma ɔmo ayɛ ɔmo nkrataa ne adeade bɛwie akyire no me mmom mɛmayɛ nipa bɔne wɔ kuro no mu m'adwuma a meyɛ so yɛ driver ni wɔ kurom ha sisi a me ne wo kasa yɛm sɛ 3 weeks mu ani no 2 weeks 2 weeks mu ani a megyae adwuma na meka metwi bɔɔla ka na magyae nsɛm bebree wɔ hɔ nti no deɛ wonya ho a yɛbɛbɔ nkɔmmɔ na makyerɛkyerɛ wo mu na wobɛhunu sɛdeɛ ɛteɛ maware pɛn wɔ kurom ha me ne ɔbaa no gyae awareɛ me ne ɔbaa no gyaeɛ no ɛho nsɛm na ataataa me abɛpem nnɛ meware buroni baa maware no fɔ krataa anaa biribi o no na mewɔ me nkrataa dada ɛbɛwie akyire no me na mebrɛ saa na yɛka no nti wo deɛ with time no yɛbɛbɔ nkɔmmɔ na mewɔ island bi a ɛfrɛ no Palma de Mallorca wɔ Spain after me sɛ 5 years no na mekɔpɛ me ho asɛm wareɛ meware kroni ba na mebɛhu sɛ aware a maware no afei ɛma me ho kyerɛ me ma meyɛ adwuma so menyɛ sika 2010 na m'adwuma bɛsɛeɛ company na mekyɛ akokɔ nam me distribute akokɔ na company no bɛgui na ɔno ɔbaa no kyerɛ me sɛ na ne papa yɛ driver nti no yɛnkɔ no kurom ɔno ɔfiri main Spain Andalusia yɛfrɛ hɔ Jerez na mene no kɔe yɛkɔduu kurom hɔnom no a sɛ na nte saa ɔpapa no ɔyɛ tractor operator ɔntwii trɔko koraa da fine mebɛhɔzo wɔ kurom hɔ a pɛ adwuma afei mekɔ adwuma ba a mehu sɛ efie hɔ nom ayɛ biribi ɛwɔ hɔ ayi telecommand no menim ne sɛ deɛ ka no ayi no a wode so tele no telecommand you know wosɔ mu a na ayɛ pika wokɔhohoro nsa na afei wo nsa ɛde asɛm nie ɔbaa obi aba dam ha ɔse daabi
na dey na fed them hand my style say no ba na poison me o bekume kakra ye be hu akira kwan that crowd there ekoba ne say say me ko hospital because afi me hu say me yefuno ahye me yefuno ayekutu na me yefuno ayekutu no so no oko ayi unsa ha ne yewo doctors ayi agu ahodo oko sa hospital ne bia o se Jedro econom onu madro no so a unhunu hwe fine me ye ya say me sa me ho yare na ye na da kro me call hospital na akwa bi hu mi no tiem say wo oba na wawa no onu na bekun se wuni mu a ei oba na wawa no na bekun de ma yebo ne be na oba na bekun okay enko baby a oko hospital no ko main hospital ampa osu ko fi ahwe mpa boam ampa me ko fie so me ko hwe mpa boam de ma me gi akwa ne di no na me hu se saa de na me ka se ye de ye ayi telecommand no ye de gu mpa boam no nyina o sha na ona se ahihye shift of by 5 minutes wo rompa boa no a na se wo kodware a na fe na ho ayu e de asemni enkotin kobra me ko main hospital omo kirem say me wo virus awo me stomach me see you they won't be treating me okay treatment no ni o o de ti asere sem na aba no me dem nyam yasem gusu ti asen ne o me beka bi a kire ona ward near admit me or psychiatric ward abodamfo how come or the other chrono chloroform no near the idea no de gugu ma me kakra me susu minim hwe e ba na ma beka ne hye ne matete amene hey na ye na ye je me to hospital ho no treatment e de ma mini o in the morning vegetables area vegetables anajo vegetables salad no enonko a doctor una wo kire say me wo virus awo me stomach afi wasan de me abeto ayi abodamfo mu say we ani kire hini nti hospital ho na me wen maso metie nkrofo aso metie nkrofo anum nsem na behu say say na oba no o poison me no de agiska aha no so wa ha o ware na say ukunu no wu a free hokro no aban tua wo ka o ye wo sky re ma fine timbe hu sa no yeah, after 1 month 2 weeks our hospital ho no na me fight say den me ko fie ye ma me say ma me sleeping tablet na me de ada show me say da bi sa treatment we de enkoso me de mani be kire fie na fine me ko fie ti me ko na me san kokko frefre adwuma pa adwuma na lucky company bi efrem wo island no so nam san ko island no so bio se me ko ye adwuma na ye ma she adwuma ase wo ho chese men komo wa o de men komo wa na wa no akwantuo mu nsem na ye mi san ko island no so bio a ma start say me distribute bio with another company this time no the same namwa na nkosua ka ho me ko park truck no na say me ko yi me wheel na me normal no ko restaurant no ne hotels ne ade a meba no say me di minim hwe ma be hwina tra me truck mu no aye den na ma to aso na be realize say o kwa na fe oto ehyehyew edi asem nie tie ho no me di mani beto meyo se obi kan say why aware
So you pay attention to. So nti me de mani beto form na mahwɛ adeɛ. What is going on? Ah, ɛde asɛm nie. Ah, we deɛ nyɛ normal. Deɛ kɔ so yi. Ah, me yɛ me hu deɛ wom. Me hu deɛ wom. Afei mbɛte sɛ me boss na ka ɔne obi kasa wɔ phone so kyerɛ sɛ akwa we deɛ muntimi no. Ah, akwa we deɛ muntimi no na sɛ. Knowing that sɛ me nam ho no nyinaa ne yɛ pɛmi akume. Ɔbaa no afei mom no yeah, we are separated. Ɔfa wo deɛ kyena yɛbɛkasa. Mɛhyɛ daa kyerɛkyerɛ mu step by step. Nkrataa ɛwɔ ho nyinaa so wɔ hɔ. Hospital a mekɔ daeɛ. Me ticket a metwaeɛ sɛ mekɔ South Africa ɛma mebɔɔ ka 700 goeɛ. Ne nyinaa wɔ hɔ. Mɛtumi atwitwa ne nyinaa pictures de akyerɛw. Mabrɛ ne saa nsɛm wɔ no nyinaa so ɔho no. Aha. Abusuafo. Jenny J, welcome. Sister Benne, welcome. Kwame Boateng, welcome. Naomi, welcome. Mr. Opon, I say I can't just hold my tears. Diamond. Mr. George. It's a batch on a that screen is on wait to me a friend also do the other. Yeah, batch of friend. What's Sanamano? Namana that screen is on WhatsApp. Oh, fry befa. Now also do the other. Your bomb pies and network in the Beijing and the base stadium. My asemo nipa bitimi adin get no okwa na Spanish get near Spanish get near African get near Spanish Yesterday was see this is an eye opener. Thank God you came on Raw Pound. Now you can make the right choice and do something with the little money you have in Ghana. Akwantuo die say no na make no wo sika na Ghana na fa bi business bi. Where you are so be the agent for nature. Mama why useless? Your mama are useless. Oh ha. Your mama am why useless. Pachana man that so no wait me a friend na about you media no so. Yeah, some okay, Mr. Ned, I say Spanish are very racist, so I'm not surprised. Okay. Hello. 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 Yeah. Jenny J says so because of money. Yes. Jenny pay na because of sika. Okay. Hello. Hello. Papa. I need to work. Thank you. Good evening, Ebusian for. Yes, I don't book on. I'm on so. Yes, I don't be able to. I was just listening to Papa na who play the audio CCR no. And it is so sad how some people are just mean. I has an AKWATUO mo asem.
and we aba bɛka ho aware deɛ na aba bɛka ho ɛnyɛ mma a ɛwɔ abɔnten ho nyinara ne ɛware ɔmo ɛnyɛ yɛn nyinara ɛnyɛ yɛn mmarima nyinara so ne ɛware yɛn nti wese na wase yɛhyɛ ne nso papa a wɔhyɛ wɔ story yɛda ase we've learned something from it. Mene ne bɛyɛ one-on-one program ɔsɛ ɔbɛfrɛ me ameyɛyɛ. Okay. Yɛbɛtie ne yɛsua biribi afiri mu na yɛama yɛni ada hɔ. Nnuanom mmaa mobile, mmarima mobile bɛware ne adeɛ. Yɛsrɛ mo, it is not all about the beauty, the gentleness here and there. There is something more beyond physical appearance now, and it is the spirit behind that person. And until na de bia meka no kosi say beyinyame, because it is only God who can wash every evil deed in a man's head for that person to get closer to you. Sure, one koye gan in your kowari obroni, empohwe adwemboni ane wo oba ni trimo. Finishing. So enti yesremo, we are not here just to make noise, but we wouldn't want the problems that edikanfo na kom no yenom nso yebekomu bi. Every step be a yebe make a yebe hu bibi. It is God in his own way telling us something to learn from it. We shouldn't just close our eyes on them and walk over them or bypass them laughing and say be rain to me there be ye nipa ebetumi ato yen abre bia eno nti ye no ne ye ben onyankopon mo ne ye mare ye ni ada ho. Now coming to today's topic. Matisa Benashe ne story, Matisa nkrofo bebre akasa. Menso memfa kakra nka ho. Menso kakra mababe hu obi manso. It is just not being easy. So present, there are still people who menka ni twi na menkome kwan na brofo ne kra me de tetre me ho dodo. Besi ne nkrofo abetena ha 30 years. 25 years. And then asefo omo nyankra ataye. And then you're easy. So ubenye obi ne na ye nkrata. Na nyame ye wadom na wenye obi nso ne na ye nkrata wa Akwantuo mu a. Se nipa ne ye nipa papa obeye obeji sika onfa other benefit enka other benefit ne ye se bra ne ye nkoda anankrata so na kire se me na meware wonti ye nye bibi emfa okunechi. That is if the person is a good person, a very God-fearing person. Na se nipa na ankoye sa nkrofo yi mu bi. Na okoye the other way round. Ono obeye nkrata no. Obesa so impesa mekano sa trasa. Obesa so afa wechi, obefa wukunechi na one wada. Ehono no de otan ebeto wa ware a oni wukunu aware entem because of nkratasem. Ebi so hwe nyansa kwan so eji nkrofo sika bo mo apo. No mo akwa kosisi ndan akese ewo ye man Ghana mu na amansan a wo Ghana nyina hu say yes otu kwan no wakobo bra nam kweti kwan so enji obi sika emfa nko jiwudin wo Ghana because you might not die ewo Ghana, you might die ewo bi asasi so aso wuwu a bia na wuwu no mu no enye wo hu nipa ene wo ho na mom ni afa akoti kwan so chinchi mu nensa ni a wudi nani mo wo nti okantam se bibi ya wa onfi wo no ne nan ase na obeba beto na hono words are so powerful. Nipa na kasa no years ago, but the word is still hanging around him. Wo waba beto ne nan ase no, it will come back into na dream.
ɛhɔ no ɔbɛyɛ sɛ ɔbɛgye wo nkwa anaasɛ ɔngye wo nkwa anaa hwɛ ɛnda maboto me nenam na makɔ akɔpie baabi na baabi kora mekɔpie no ɛyɛ mmɔbɔ nipa yɛnsɛ hwee o ɛno nti Ghanafoɔ a yɛwɔ ha sɛ yɛba kurom ha na Onyankopɔn yɛ adom na yɛn nneɛma totɔ mu a so obi ba a ɔde si yɛni bi kora de yɛde bɛma na atɔ nsuo deɛ yɛmbɔ mmɔden. It is better since say obefa phone no afre school no yɛ fie kɛseɛ mu fo fie kɛseɛ mu fo no yɛ immigration for na wayi ni Panama na yɛde na akɔ fie. It is better to do good to this person because sometimes no this is what happens. Empire na yɛbɔ yɛkɔhyɛ asɔre dɛm yɛbɔ ne adeɛ no Onyankopɔn just uses anybody to bring you that response. And ebetumi akɔyɛ sɛ ɛbɛyɛ homeless person way. And ɛbɛyɛ wo kurom Ghana ni no. Na ɛpɔ na ɛwɔ wo tirim no nti. Nipa ne bae no wɛmfi no. Uwie a wasa nso edi n'ani aka ho. Yɛnhwɛ biribi yi o. Nipa, we have our prime. Prime ni twemu a, wobɛyɛ sɛ dry leaf. Na afi wojo nyame ampata na wo fie. Sɛ wote amanɔne a, nyame ampata na wo fie foɔ ɛdɔ wo dodo a, ɔmo bɛpɛ obi ma na aba abɛhwɛ wo fie. Na sɛ wo fie foɔ ndɔ wo dodo a, ɔmo betumi ekukuru de wakɔ akɔto care home. Na nkrɔfo ahwɛ. Meka sɛ na bi a wote wo nkwa na wo ahoɔden no na nneɛma bɔne a wayɛ no you wish say you could change the hands of time but it never happened. Mekopie wo baabi na ɛyɛ mmɔbɔ. I can't say it because mera ho abesi nde. And it mesrɛ mo ebusuafo irrespective of countries a yɛwɔ so. One, we should make God a friend. Two, ɛmfa ho ne wo krataa no kala ɛyɛ. Bra wo ho ase. Ɛmfa ho wo age. Still bra wo ho ase no Nyankopɔn tutu wanam mfensi si yie mfa ma wo. Menya wo ho apetu pre. Menya wo ho petuo. Na endi nkrɔfo ani. Ɛnda mempɛ sɛ mɛkyaagye. Wodi nkrɔfo ani ne sɛ wogi nkrɔfo sika no aka sɛ mɛyɛ nkrataa de ama wo. Na nipa no wahyɛ mmerɛ ma nipa na abɔ mmɔden asam n'anim mfifire ahomakye onda simply because that person wants to meet a target. Na watumi raise sika no na ɔde abro. Na ende uhu na osi ochina uhu na osi ochina, uhu na osi the next day. Hey, sa uniti masa. Obekwa kotina sorry dem kwesi ada. Elder phone na wo. Ai. Obekwa kotina sorry dem kwesi ada. Wan kotina sorry dem at least sa wuti wo fie a bisa wo ho se esaben na wutwa ne saa no. Eye said you obekwa ewieye. We shouldn't forget, Chrome Ghana, there are so many places that they can do things just to take your soul out of you. And Rame boss, no go one. In Syria, did that in the Chrome. Omotumiko tutunko suyagumu ke kansemu gum. Simply because what fakweti kwanswe si asimesi. Ono so ye moja eno samu nenim no de abrɛ no nti ɔre nhwɛ sɛ wo bedi no kwa na ɔbɛnam ho na ɔbɛsresre ɔno nso kwan ɔbɛfa so ɔbɛgye ne sika no ɔbɛgye ɛne nti woni nipa kra no kwa pama maami pa pay
onua ba afi na wesi so wo benya sebe. Jeremiah chapter 4 verse 22 fo ni bi no mo betu fo. Jeremiah chapter 4:22 no osi oman kwasiafo me man kwasiafo me pamocho munya time amunkosua. Wonya sankrofo ni bi wo abrabom ni e ka cho se kwaje asimesi sika na di na wi wetu na hyeda na wa ma spirit of frustration ababet na wo mu na wo di obi beni. Forgetting say nipa no webusua o Ghana ana baby crow free ba ana say nipa ne ba no o won purpose ba wo dia na mo say wo ye kentinka enkrata ye dia ma wonti obetutu weni obetietie nipa so no hwani ye. Now lam Jeremiah chapter 4 verse 22 please. Hwani ye enkabiom emre ye ndi nkaso ebia sende ye wo sa wo ahoden apapa Ochinabi no, you may not have it that way. Obekwa akoda ho na nkrofo abo pampers. Eduane asabe na nka wo ahode wankasa otete hye no no. Ebia na ye be blend ni atete di eguwenu because you cannot swallow, neither can you chew. And it's yeah dear near factor inside nyoma way na because the person now ne no Ochinabi you might not know. He will be the head of a particular organization you would be needing a particular help from. Uko hunu wo ho no ma afi na bebro ho asiana. Why don't you start from the onset so that it continues rather than you show your pomposity? Me wudi me fa hin ko see him then Ochinabi no aboto. Minimum story bi wa there was a video audio circulating a bit a comments a couple of months ago na minim send the mayor sa program when come save sa audio no na me de my na nka o boy ba metimi ate ho kakra asem ni si wo kromo ha se abrantie bi a oba kromo ho peso oye nkrata eni obe ye di oba bi be man so ne ne nye nkrata oba ne charge no exsizable amount of money mimbo sikanidin wa ha se ena brantie sam nenimu fifre ena raise SethEkow ena maami ye de koma sister na sister yi gi sika no ogi sika no no mo share date say omo bekwa akoye nkrata abrantie yi ko maami yi ho a oseko ochina woman no kept tossing this gentleman until the guy got fed up. And boy no hwe na nim ni na chi a onimu baby kura odi na ni bekre so okoye krom and okotie sika say yenyi oba ni free ho na ansa na yebeyi oba ni free ho say ono bre na wa bre ne ma oba ni nsu komu bi enu nti yentie de eto oba no oyo oba na ebusuani na wa ha say I'm sorry for raising this issue because it came but presently no I was here kan ho ansem se mitia mo na so na mentia ni ya mesra mo momfa ncha me yedi sua ade nya eto oba ni nie tietia so obema ne de ne koye say ye ma ne mbre na ensan say ye ma ne mbre no oba ne techrema etwenye pa ba abonten want to mean kasa na omoba ne honam no ebeye te se crocodile honam na ye bisemu enoba no etumi akire se oni asimesi bi komra bi mu na ogidi sa asimesi no na aye ne sa because se ensam no no ka kire asimesi no wendi su ninti so ye hwehwe ekire ne ekofre oba yinya obema no ne ekofre ne bae yakofre obema ne bae no se yampa onimu hu bi na sa sika na maame na gye no all man nko scot free eye sika mu ye dura yetumi di ye bibi papa bi wo ye krom na all man nko scot free no on person bewu preko peninti na odi ne fa sa oya onimu na ye ka se den no be ya
obetumi asesa ade no se a kire maame na tua ni sika ni nyinara e de amano ansa na obesesa ade no and show maame nanka woti kromu ha say anka ebia nanka wa asumuduo but because of bonne na udi ye ni nti ya de oba ne kọ ni krom Ghana because ya didn't call hospitals wa ha no they couldn't find at the cry na ye maame no ekowie na ye hunhun mu ade sika na branch no so say oje the sizable amount na ode ma no okofa no we na ye ne se oje na ode akototo nyoma kese na ode abo life na nti wo sabe wutimu ya den saa wahu sa uma weni bre sika bebrebe no uma chese mi hu sa mi kan eni bre sika eni bre enti wahu wo wa brabo no wentumi enwi o akowie wo yare and these things are going on as to Oban whether she is living now or she is somewhere we cannot tell. I have no clue but yes wo kromu ha and ultimately a lesson the mommy me na mame sonson me ho papai ma mie mo asabe mama mo ho kwan masika edi mo animu to the stand say sika bia mo de mo teche ma bekwa akota frɛ no onhwe ni yie because ebia na wo story ankwa ankoye te say sa lady yi de na wo de na amunum ho na gogomi efri wo hu epie na wo bon wuti asensu wewu mama ma yeni mre and say nkrofo future hwe because of some kwasiade we ya nkrofo bi no mo yenti ebi awie wo mental homes ene ye wo mo mpane ni kwansi ye de wo mo because why you wadwen say wo be ye wo sommoro enokra ye de ba the brof di mpo de sen omo tetare nkraman ho thank you any leech na mwanum nkrofo moja ekrom ha brabo no monhwe se de ete ana brochra brabo na nkasa monhwe se ne ete hwe ne ya se obi ada woni krom Ghana 1 am na wo wa sorry 1 am wo bi manso ekotwa cleaning hwe ne ya te Ghana wada na obi asori wa brochre ekotwitwi obro ne sen no abono pampers hwane ye tie so bi yare da hospital awokọ akosra na akomia ni kru hwane ye tie say snow we your body system was not built for snow but your babet name just to make a living now there was there be we a vampire nkrofo moja na wo benom na wa wonom no wonhwe a wo de ye wahu wonhwe a wo de wa ma wo hu kwama spirit of frustration abet now muntinipa ba won chen a you have to let the person know so you are yes that spirit of frustration o de be ma nipa akro no won kan no kra nchire nipa no na nyame ya adom na se nipa ni nya ne nkrata na afi wo fe chire na wo hwiehwia kwan ofa aso nyae wo yo nyankopon wahu na yo sa bro na wudi nipa ni ntino no de onko nanim or you thought to say nka nipa ni mbra no mbe koto no mpa wo chode biasa never. There is always a turning point in every man's life. There is always a turning point in a man's life. And dear it's now better but look at how the distance from Ghana to whatever country the person is at here. Na nyame ya adom na nipa na bedru asumudie mu no o de ose da bi wo ye honhom kentinka wona ye boje wo so ayaji hey enti yembra mbe koto ni ye koto no na odi nyansa kwan so kweti kwan so na wo di asimesi abro o ka se Yesu wada onda yo
Na nipa na bomodin ya na nyame aye nadom wenya a single room di neti ato no. Eho so ba na obehwiehwia. Se ba ne se no nya single room di neti to ya. Na nka pese ombra mbe koto 24/7 wo hu. Wo hu say we shallow minded person you felt to say it is all going to be about you. Selfishness your bronsama de, witchcraft eka ho, spirit of jealousy eka ho, backbiting eka ho, rumor mongers ne nasefo no omo ka ho. Sa kingdom way sa nkrofo no na belong to it. Enti one person ye be ka ho se wo ka ho bi no. Pape ya de pa hwe yi akoma pa for do na fe do wunia Ghana ni. And the EKOW has said there are a lot of shops out there patel ye Indian for a lot of shops out there Asians. Now you EKOW Ghana for dear yen dear ne ba saying Eye dia na ye pe e de ben show off and ye pese ye ko show nkrofo wo Ghana de ben show off enti be chinchim unuansa. A couple of months ago I was reading the news and I saw somewhere, I think Ghana were saying nkrofo to America, that's whichever part of Abrochiro they went to meet the president of Ghana and ye twitwa pictures no modi aba newspapers, but omo Korea cars. Well, the enkawoma weni eso kakra na wo na. You could have developed it and it would have been mighty. It would have been an ocean. But one ma weni anso, wo chinchim nkrofo. Oka so bia na obetumi chinchim nensa. Again, enye ya ye ba ha nyinara, enye ya ye fru aeroplane ebe nyinara ne edi sonsumpa edenam. Obi wo ho ye pure mame water pa, and wa turning ne into human being. And na waba. Obi wo ho bronsan na yemfa ye ni hu no pa, and waba. Who dealing with people like just be careful. Ye be helu. Na ye helu ni ye helu pape mua. Ask yourself, what good are you doing to yourself as an individual? Na wunti obi agya ne yere ne ma e wo fie Ghana no abetina brochire. Na because of your spirit of frustration, intimidation inti nipa ni ntimi nko nani. Oye adwuma no de abegu wa account mu e na trophy akese na wo de bere. Domedo akese e na wo de bere. Empobo akese e na wo de behye. Kanina. Emu sporting sakakraka. Hwe. Wo tie program bi ana so chi na wo betie busuafo e. It is not all about the today. It is about the tomorrow. Into wo ye no na wo dream wo chi wo daache ho. Wo ye no na wo dream wo daache ho. Papa because how you started no hu hia. How you end. I'm repeating again. How you end is the problem. Obi ye mi bi. EKOW eche no ni fie ontimi ntina ho. Me man ko report no. The only place I know is to go on my knees and pray. Bia na me man report wo no. Obi de on fa wo ho nche wo. Obema ye deport irrespective of enkrata ukra. Obema ye nunuwa mo wankasa waka wanum nsem. Kwan afa so nya wo nkrata na ye deport. Don't be a shallow-minded person. To do evil to people. Emma wankasa wo future na wa build for yourself no yen cut into two. And fa wankasa go back to where you came from. Just in case you've forgotten. When you go back to where you came from, you wouldn't want to smell it. Because in AKWATUO, so they expecting you to do the things of Abrochire.
and ask yourself whether you can stand that torture. Adenti ni na ya ba begu Akwantuo mu na ya ma odo enye ejuma eye di entia because you want the people you are presently with to know say yes wo dia waba wo dia wo mami papi sika bafu no ye ndi ni free o Monso amaya mo adwen se munye adwuma e wo kromu ha bro kire kromu ha na mo de mo nkrata na be ma nkrofo ba mo nkoye adwuma na mo munji sika ni no obio pa na mo nim ne abeto mo menim wanka medwane na makwahwehwe nipa kra mi di ni sika nyafo no na mapa ne chow I'm attending a new leaf. Now, what suffer who preach the word of God to these people, and yet you are the worst. You are the worst amongst them. Would judge percentages? Some time ago, na me near me lady be sorry, and a whole lot. Onankasa na sorry ni odi na nyoma ma no so mfa nkoye adwa no agi nipa ni sika and the sad part of it is oye nkrofo onnam na bra ba ye basa ogi nkrofo sika giye no spirit of depression is atiesi ne so Nkpokpo is working. Or then, of course, obviously, already now, Hoka, or the Obekono Gopo, and Afia Daniba, or the Obekono. Again, dear, na ye pe will be my soon tia, Sike Bia ye bedini a din crofue ni. Ama me, oh, ya me a din obi beni no. Sure, I want what was no. Generational curses no eya na eya din yo eya hu ma dia ya me ya innocent nkwala na omuti omu baby na eya so far yeah because ne maame ne papa de omonsa akotete nkwala no na eba be sofa just in case we all don't know the news flash then fa wonsa nkotete no me emfa megu wo maso because in Kolane Nam, on one country, some Maweni Sika, Nakosha Oganza dross, and when to bet in Chimun Crawford, sir, now the Bakakoto Oganza dross no. I know son no. Papa, Ebamano. Dresses need be what I have a be what pay expensive panties. Victoria's I'm not saying don't buy them, but of course, I'm not saying don't buy them. Buy them, but let it come from your own money. Let it come from your own sweat. And no, oh yeah, now shy. You feel comfortable. Sometimes you may even want outsiders to see the color of your panty and fire home. Why? And fire home. Now we be chimo bi bansa. Na nipa no just imagine say nipa na sorry ahomachi no ko twa cleaning. Osi we twa cleaning na wie bosum ye tia okay wie enti no. Me ne wo ba be check into 20 and I say 100 50 and at 40 30. Wa manipa no 30 na wa for 40. Hey, since when did you become a business and partner in somebody's sika? Since when? Mama weni mbre obi ade sao. Mama oni mbre obi ade to the stand and say ye di obi ba aba brochi na wo se wo medi weni. Na wa we trimika fru play na akogana. Wo manipa ne mbo bre bia. Ehun hia o. Mame, papa, bakohu bi. Nkrofo ekura red books. Menimu ni etutu fam ni edi bi share. Na asat then no mo na no mo tisu. But owo di omonsa nensa kan omo no. Omo anka se owo twa na me nkohwehwe me red book no. Omo enya no
anka omo enya no anka eba ne san na nipa bekọ akoye adwuma osime ne wo share ewo sika mu na sika kro no krapo beto wo account mu a uko galavante all over wie na wudi wo sika ni wie na wo hia sika fofora na wo don sa ko boni pa kro ni sika mu then when the person calls you you either answer and give that person a cheeky response or you just cut the line on that person. Na nipa ni sufri ni ye mu no oni mo ni omo odi gu so nipa ni ye mi wuo na ofre efiefo mo efiefo so nda no oni mo ni kasisa ye di gu so me ne wanka ma sachira ma adwen se me ne wa me komi nkotodwe ni no masre bone fache na me hu nipa ne nso a makatra ne so mfa me bone nche me na me nya asumdue me nkwa na aka nyinara se me ne wa anya ne sa na okoso na so why a spirit of depression to the extent say nipa nya edwuma wutimi ko wo na ase no akoka sesebio nkrata na odi edwuma na nya ne dia na wa ma ya chi no ade na akwa bebi eni kwan so ohye maame bia na wo ba na we busuafo bia ba establish wa hadeda na omode nkrata na omode boa o but enye ye nyinara ensa na enye ni nyinara na ye pe o ebi would have to go through hustle and tussle to get what they want. Yours might be much comfortable for you. But the fact is that what they are comfortable no does not mean say kodini pa kroneni na yenyi no free ejumem. Adeng. Mama Pacha pause. Mama pause. Let me call comment section. Obi say this woman is really telling my story. Obi the other band. Is it J Soko Ghana? If I'm right. J Soko Ghana. Now say Ghanaians and our pull me down attitude. Welcome. DJ Soko Ghana. Sister Tanti, welcome. Mami Yvonne, welcome. If you are Mercy, welcome. I say okay, 4G. I'm on the network now. Sister Ben, I say brother said it's my own. Okay. For you, Lydia, I say it's true, mommy. My own family member did the same to me. Meaning, Lady Bill, Netherlands, Mimbonidi, and I say Holland. On one casa nebushi, any befan, no co school, never fan, never call, Sahono. You ever find a catch any planes away, do be age man. Until so be film in China corner. One casa I don't know, this will charge me 18,000 euros, mammy. You deny this. A wickedness, a wickedness. Just look at this. Can all the Nipan back can you quite chain and say, Abia be yesi? A shenny trims over about school. You deny you. Arrow, what is all why about the medium? Some better wickedness. Sure, I didn't know what go funny pa chrono because of your selfish, person-centered whatsoever net you lured this person into this country, and then as the person has arrived, now when our other channels say many or many boss, mami jamo bimbo biama, wune mumbu yeda wehu. Obi ntu wedro ma otachere ma empie free wenu mu ye wehu. Emma ye mbobo say ankwane amfa glue so wa no so that it doesn't come out again ye wehu. Who be ye wehu? Hey. Sure, mama sebe say minimum some majority of us reads the Bible. Yeah, kind Bible now we should ask for an in-depth understanding, spirit of discernment, so that we would know what is good and what is bad. My kind Bible no tra esa. My kind esa because nya wudi ya wunua no. Me say enda ugina ona so ubedi ase ko ba ye nyinara. But the moment ta obeti ahwe no can who say we ye no ashase but you start decaying.
Yes. Mami ani pause na comment na ba bebre media agwa be yira. Mami can kind of quick. Mate bros. Mr. Ned, as the Spanish are very racist, so I am not surprised. Frank Opak, or say, am I wrong, Ben? People face something in life, pao. Mame Angela, I'm a beji, Ned, I'm a boni. Captain Brian, I said, listening to you live in Morocco. Welcome, boss. Bene, I said, Frank, no. Offline, okay. I the response again. Diamond, I say, yes, madam. True, pa. Opak, the network, pa, and so, dear boy. Nah, I say, okay. Genius, yes, mommy, thank you. It's only God. Jenny J, dear, no, my migrants, the agent, because of money now, I am in Lebanon. If you say you can't do what they want, they won't help you. Bene, I said, okay. Okay. Hey, wanting to kill someone for insurance, they do that in the US also, and also around Europe. Na video be trended. Lady be or poison and kasa nukuna. Was answer recording no. Like, I know I didn't. Now say thanks, Bene. Thanks for the advice. We're from Mr. Frank Opak. I do the buyer. I say that again. Other benefits. Where is this woman speaking from? Me patrol free UK. Mama, if God has not sent you there, simple. Go back home. A friend saying, Sister Diamond, episode say what to quietness, say one cause of Shabana and queer. I also who say, Young coupon empe was our cronium. Return back. And I say, true talk, mommy. I say the people must understand that God, okay, I'm not getting it. Okay. My man Angie, I say this is beyond wickedness. After human being can do this to another human, learn to leave everything to God. He is the perfect revenge giver. Okay. Someone should get me a king. I will beat the network. The network and it. I'm a counselor. Welcome. I'm Eve Owusu. Welcome. You're kind of quick near to us. Mr. Simon Akologo. I say I hear you. Welcome. I say I'm a counselor yourself. Network, collect this slap. Okay. Bene, if we stay you, okay. So I say if you come out sharing stories, I think I've okay, let me see. Let me move down. Okay. Sister Adobe Walker, I say hello, good evening. Today I'm very late. But yeah, I cham my late Juska. I say, hey then the man who chop my money must suffer also. Hey nah, what a true comment section why? Obi da show near Patrick na yanking come out. Why? Mami Angie. Asere. I'll say anyway, we are learning something. From frying pan into fire. Nadia no Mr. Blankson John I say, Mercy, welcome. I'm a counselor and say, Simon, yes, you are right. I say money. Where are you taking all of this to? Mr. Frank will say, welcome. I say hi, welcome. Naomi some Frank Opak. I say welcome. Okay. Now say Charlie say it again in the snow. Person say ko for ye adwuma wo awo mu. And why they imagine winter. Now we ye adwuma mu obi. Imagine say we ye adwuma na wo je 400. Na peppers edge almost 300. 100 na aka no so do to fie. Asa wo beregu. What ya Akwantuo mu so na wo beregu. We ye adwuma de mu obi ma ono enjoy. Yankopon mwae mo amu ni peppers na Awurade mo amu na mo sanka bi. Na mo so mo ni ntumi nje. Obi akwa Akwantuo be 25 years ni onya nkrata. Tibisa ho say nipa we oye den survive. Sa nipa no oye den survive e okromo. Wa wonya advantage na wo pepa ne bi na nka ba boa wo nua no. Wo didi ne ho. Obi akosia da kwat. Hell ne de nipa be dware keke. Hell ho. I say, hey, Auntie Anita, how mama? My man Nadia no. I say, hey, Sister Bene, tell us you okay. Don't worry if we are here for you. And I see they get jealous and start spreading false rumor about you. Once you get your stuff sorted, Nadia or the buyer no. Mr. Simon, I see the Lord will punish people in the late days. We say Patel and Kant. I know so with the minimum.
Patel and Khan. In the moment. Akosua ni mu. Patel. Na make Patel say Indians no. Oh, okay. Omo be kromu ha say ya. Obe shops be near the Patel na to. Obe komu no na different people na wom. Omo de omo ye business. Omo de yan krata dia omo. Inti Patel obe hu obi a de Patel. On the Patel and not the Khan. So bekom na nya sana nipa ni dinde, but because so mo do mo hu ni nti omo boaboa omo hu ni nti wa gi shop na de na ba be hye ho so ye adwuma na de Patel. Patel family for no. Na Khan family. Boy. Aye. And also Eve also say, "Oh, I'm in South Africa. I also bring people here, but they don't pay me." Eve. Xenophobia no ohun de course no. Ukrobi wo ha, okasa me nkokra me nko because of omo bad record nti. We me dem nko. Obi say Nancy they shopping Debenhams. Okay, Debenhams and self-fridges. I mean, self-fridge. I'm not getting it. Stores akakraka work London. UK terms for you. Move queens you. Also, blank just if I will pay you why. Some of our people only bring people down. That's why we never develop. It's not a general for Akwantuo anymore. We sister question anymore the other buyer no. Americans say if you are great and you, Mama, you are speaking the truth. We are from Blank St. John. Counselor, fine, thanks. Okay. Sister Vida Abenyeke. God is in control. Mami Filobua. As I was a little bit busy. Okay. Sorry. Say it all, my dear. Sister Simona Kologo the other buyer, no. I say it again. Auntie. Mami Vida the other side of the buyer. Just say somehow I cannot come for feelings, pal. Oh, hating for feelings, pa. Because it is things that are happening. Yes. Yes, pa. Oferu wa lady ase mommy more fire. Bohobio boho na wanted it. Sima kologo se no easy o. Mr. Bafo ewua ase wonders. Na ala mile ase ni bre boni nti. If you mercy ase network is good. Ase I have brought 13 people in South Africa, but they have not paid me. Well, Vida Asre or my laughing emoji. Mr. Philobua they have forgotten that there's a generational cases. Obviously almost share Victoria's Secret. Is it Victoria's Secret in the 1 year deal? My madam but Victoria's Secret isn't expensive. Oh, sir. Okay. Yeah, to Mama Diamond. Okay. I say bravissimo. One more church a Spanish and Italian wahano. The ceremony. When you missing to two Esther I said those Spanish made ones are par in and expensive in stores. Okay. I say Vida, my Vida saying those who are doing these things are so-called men of God. For you, I see it's true, mommy. My own family member did the same thing to me. My own family member. Okay. And sending quite down way. Asonaba Kwabrafo, senior man, welcome. I say some Africans are born bad. A person actually say, "Be more a woman, a woman." No me that drum when in any. Asonaba, welcome. Mianka some senior man from Boase, welcome. Well, some Africans are born bad. At the part everywhere you do. Okay, let me see. Sister Charity, I'm gonna say hello, good evening, welcome. Only God can see you through. Always depend on God. He never fails. Okay. Asonaba, welcome. Your senior man back up. The whole YouTube. Everywhere. It's a blank scene. I said, Mama, the same thing happening to me in Spain here. Ghanaians connect other Ghanaians. Okay, they collect other Ghanaians' money and they don't do anything for them. They say they promise you big you know for my yaw azan. Yeah. You do the buyer no.
Mr. Blankstead nti mama pacho to aso ne yenko aso na ba Yeah. na man that screen so mu bibi ka mu na mbetu aba so na mo ne aba be hye ebe bo amadwuma die no so konanim aha nti mama pacho to aso to so obi be try so be free what's up na man that so me can na me can call Mr. Blanks and John there no so say Spain and Ghana for jeje no more toss nkrofo onim aha no mesere papa enya wona mesere wo but adie na nkrofo no ye no nkrofo sika na omo gina omo toss nkrofo no omo bewie no ne ye de omo ato casket mu intima ma weni mbre omo wo de ne se wo be ka no kra na akere omo papa so wa kukudu aka kere omo se onyankopon be hwe omo aso 1 2 nkrofo no mo ye omo sa no obi betumi akwakotua 1 CD o minim mo coin no minim ne value awe ye chrome ka ye chrome sikemu obi betumi akwakotua just a pound just to take their lives. I don't think young boys ni bebre ewu abrochire no hwe ye ndi obi sika free o na nti wudi no na we akwakọte na Ghana no aka say yeah me na me ba abrochire metimi aye saade we papa wesi ejapade no but you might not live in it so betini ma na ye o casket ene e de kwa akosi ho ho na obe won se wedi nkwasi asam me ka say na wo kra na tie free wo mu na ekono hell hustle twen impontimba double generators akakraka ene be nam wo so eno na ope hwe do not say wo de wo weni ati too much into be bo bi abro simply because you have a card or a book which says you have every opportunity to do everything you want to. With the wuni muni abobo ba wo so a. Menewa anka mesha ase ahedade eche. Se de be ya nioma na eba embo mitri so. Ana enka me. Afa me ba na me ko agent eso. Ghana ni ba Mini anomo man ketwa. Imaba minim so bia has an ambition to fulfill. But ask yourself, the agent na or no air catcher will say to you this amount of money. No, they will call abroad, no. Bisane say abroad na address a den. Address ben not so abroad. Or better now abroad, how many years and free abroad and the better now Ghana so be agent. Mumbi sasa questions we. Now mumbi san say a krona or they will cost no a sort of thing. Mami, make us don't just go to the agent's office because you want to travel for people to know someone's way to find. Do your checks very well. Make a debia say idea ya we asking say ukro ni en repew na sebe obi fufra sebe ne tokra ohun pepa ebe repew no be ma bastard ya pa ukromu ni repew at least e ho no wo betimi de na fa emra kwan so but abontin so ni no ono obekira wo se owotumi wo ni krom esen wo obeka trust wo ye dormat woni hina eno akwa akotiatie mu ukotiatie mu ne kran omorenyi wo omo be support ni pa kran so onni usabone no etima mi ukoya na se wo bae agent mi se bi wa ha se amo wa ha so ye mama kwaba this is the right time for you to listen. Manya ho se wo ye agent what so wesi so enti wo be nam koti kwan so de obi baba akɔhye amemremfi mu amemremfi na odi nipa kro na ekɔhye mu no etie ba akokra drop it to fema ewo wasotwe enti say 100 na tito fema onyankopɔn asotwe no 7 years just calculate 7 years times 100 na hwɛ aden
Dien. Him say simesi oni sika o se onko tam this sizable amount enfambra and na obeboa na waboa no enye sa so obekwa akodi ne twe. Oh God, forgive me. So I'm trying not to be word naba mo fan cheme enye sa so obekwa akofa nyansa kwan so na odi nipa akro na ye nyoma eni kwan se wo ye asana obeboa na waboa no hwe enye tokro bia na ewurem tokro ni bi wo ha ewurem wi a woni oma na no be wo na epro na tinsio enti sika odi eni bre pa ye nyinara no ube wo se na odi sayare eso amba mfaso na shiegu because ukobo obi ba po every na kumemu so odi ne ho be ma wo hu ewie ye ena sa nneoma we nso nye bebre na kwa omoba omuko som ho yare no omuko ya na ne atom ada case ho di amon because onim said na ekokra o ma we ni bri obi sika sa ye den agent o UK o US wherever you are and they tie na satra wadwen wotumi ye no nka wo nko Ghana se wo kwa koye agent wo ye agent a ye free akoma pem hwe wo bo obi na wo bo nipa ni free akoma pem anioma pa wo mo ubwa obi na ubwa nipa ni free akoma pemu a eni mapa ubedia wonwie da ebi beso wa want to aso nyinara so baso de adwenbone a papa ubewie na okote emu chinsio ubewie ni ade gos ahihye ohwini mu na oda casket mu ni etutu fam ni ade wa hye ho eyedian ya Ghana mrantie onyankopon bie kwan maw setu kwan a no kasa braveset no uwie akọ back men kasa we dey one chance nti me take na me de ayemi bibia no na be chance no dia ma me bie me kwan ne na so for there be that opportunity no one chance now the buy no papa fa one chance now so na so fa ko Ghana na next time no ko so ko apply for visa na e bia no mo be ma double stay enu your opportunity kese pa double stay no be ma wodem wasum dwo kakra onyamare nkoto tenkra na wasum ebe dwo kakra but so the one chance ne ba just imagine say you've got ambitions. Not 20 years or ambition no ain't to me material brofonimbo ain't to me CPA. Just imagine. So when you no man now you more Ghana in Naraba be crown now the ogusu sifa. Simply because you wanted to be smart than obroni no man one chance no. Who bra oba bebre. Ye kro mu nanka ye ka cho se twitwi nkukuo mu a wuntwitwi o. Ba wahu obae na wamfa kwan paso amba no wotete wama wabeye shadow behind somebody's in your mankrata and now de ye enu nti ema wo kra no weni nche uye adwuma but unhu ho ano because one chance near the man when taking na ye nsohwe no you thought say you be smarter than God and you be smarter than nkrofo na ma one chance no. If you one chance no could have opened trillions of opportunities for you. But one kasa de ho aba be hye enkwasum. Yama ye ninda ho. Say yama one chance. I don't know why I'm hammering on this one chance thing. But yama one chance ma me e papa e bra. Na sansoko. And no trust say we di no cry. And until next time wo ko bi o mo be ma double. Omo de so yen show because ya poison yen ho e de ama abrofo no South African for de ye ni suban nti obema one chance no na ade abem
na wahwe se obetumi di assign we obesign we ki mre no so a asemre no so na wan sign we ki ho no na obehu say yes Betty sabe me papa na kan na asem wo de won sa hye wo to na wo twe wo to nwie ho na obehu say hyehye mesramo mama mayan fa ye ho mba me hye sa tibia we mu wo brai ni da so bia ni bebi ade mai e bia na okotena ga na obetumi aye bakery e dia establish wo ho obetumi aye pure water business no e dia establish wo sense obi betina brochire na obefefa kwanchen echi ni nasefo na obebre na obewie no na dia wo de ba botaye nti a oba brochire no wentumi amfofele na wa brabo na ye basa ukofi omubedi weni obehu say yi mfie dodo a wose wodi wasase isu because say ye di weni ni nti no wentumi emeki sa mfie no onyame bie kwan ma wo se bra o na mom emre ne so a enye say ye ti ha no nti ne ye keka sansem no go so that when you want to travel to another country they see that stamp no in it ya so mo we akwapa no Carrefour enu nti ye be stamp mu bio mama obehu na nam so na ebie kwan akakraka de ma sense obeba beka wo bi man so 20 years na hu ano ye 20 years ni ye mfie dodo you could have achieved a whole lot of things the would you know ketwa na but because say when di no krani you don so si faako na nkrofo nyina ba betwa ho how that to si faako nkokrafo mpanyimfo a moye mmema bi hu sa menka no mmranti a manya ya nkokrafo a mode abro na edinam won sa kira mo adwen da nkrofo no so mo hia wa because so mo di abro sa ni ti o mo hia wa na mo ma fake smiles we know you all ye hu mu mpo ye hu ye agent a wo beye mo bi ba bekwa akọnam desert so ne de nkraman bekwa akọre no ne be ka twa ne se onjonso no no anom ne jonso ebi mo se jonso eyedro mean tasty jonso ye but because of area na bonity no wa jonso no anom na ade papa na wo si Ghana na wo wi fufuo from amutuo joint to amutuo joint domedo to domedo inyoma kese to inyoma kese na wo pam links akese hye monhwe ni yi because enam momo sunti nkrofo bebre wu a omobusuafo enhu omo enam momo sunti nkraman ekum nkrofo nkraman ya rin nipa ma emomu de oyaw na ewu momo sunti na onim you might word na me use no might bia you bia na nka efri akoma pemu na wo yo but one fan nyoma na ntutu ho pempen ya mani pa cloning to no so feel say it is all that rosy and we gh and wa kodru Tripoli say hefa ni ama nkrama ya riomo obi a obeba ha say obeba be defend this asem we are making papa me ntwem ma me ntwem ma because me international organization for migration na ye adwuma and I know what I'm talking about. Yeah, my me okase on GB say adwuma pen into okasa tie asa muntie Mamu fakweti kwa so mbe defend mo. Yes, you can defend for yourselves, but others are really going through torture. Wokom no agent. Obaso okade twetwa no nso wo ye kromfo. Mami me say and then oba na oba kan di twetwa ho me ntwe ma because I have seen things and it is time my was a more agent na mo di abro e di nsan nyam ansam ne bom tuja. Yasam na mudini na mubejai simply because oh yeah na nipa ni disika bro nti aden eye die ya na nipa ne beton wasati so yanton enti ade na akose nkraman ene nkore no eye den ekoi ebusuafo
agent ni ba begina wenim no sugar coated words no mo the opportunities na ba ma mo mutie wa ha mo fa na supem mama nkoton mo kra on a silver platter wobra wonhu maame wo papa ani webusuani bi abiom omo tena ship mu free your friend saying Libya ne other African countries ayede omo ba bedru Italy ni na asifwe enye omo nyina na etimi survive you ebi wu ni eyi omo atunsuom omo nka no kra nkyere mo ba me meka no kra na kyere mo na sa opportunities ni bi ba mwadwen hu mienu se wo pese wo kọ na wo kra wo hu wo maame wo hu wo papa wo hu wo nuanu mu biom wo hu wo nanfofo biom a fa sa akwati kwan ne so asa wo mpe ne sa kwa hyew atwea mountains ne sugu wo nyame so na ka kire ne se omie kwan enfama na bebia wo bedru bia oma wasoro abofo enhia na ne a wo pe no omo mfama mo agent mo feel some of farm ho edi wa ho mo feel some of farm ho edi I know of a prison officer's son to date ye hu ne ye na yesusu se okoli bi Akwantuo bi because now sat there no na nkrofo ne koba ni aba beta oh Akwantuo no say minim agent say and akola ne de ne ho akwakwagim 17 years now na wo fu hu ne ye wo ji SethEkow no na akopam agbada white now sha na tell say we di nkunim hu at the expense of somebody's blood. What dress is so young bone mrani e koba ye nyinara enya sa kwesi ada yenya akokon kwan kese emfama any fufu ayewa kakraka na nko edi no be ban nam nombre because you think say you are doing a job. Papa, we are not saying don't do a job or your job, but do it right. Do it very, very right. Mamun take Ghana phony be naiveness no and championing on it. Namun formun kogun kwa sumumu. No mon koye ni omeni kwa nsomoye. Obi wo ho she baby sisi a ebre simply because nkwasiafo any training bi person mo ne da. It was circulating on social media. Ghana African ma ye twomuti. Na dia ya wo mu no say ansa ne be twomuti no. E wo so obi ni omoda nkwasiafo agimifo ebi. E wo so omo ni omoda. Just imagine say nipa no ye wunua ba. How would you feel? Say ebe pie wo social media. How would you feel? And now person tell me say who need timma bia enti no wunua ba ne ba e ka so otu kwan no. Odi mi ka see you call. We need timma. Uncle, you are looking at solely your selfish interest. Into uncle no koye ya non fesika nembro. Na ye ka se fesi dan now they talk cars. Now they fair ma o ma ko pompe egu omuton lupo sanction for man. Enya sa. Enya sa. Na woni abani free Akwantuo mo ba no se ne dan na oba behwa. Na wasan so fakweti kwan. Akwa akodi nkrofo akobopo. Say ye nku woni aba no. Na nkoye se nkrofo na ya attack no nyankopo betua wo ka o. Obetua wo ka. Na me say wo wakwatia na ebeba wo so no. Obetutu fem efem range o. Ode wo ho bekwa kotu pumu se po mame water on me no that instant mame water be yi wa ma. Because ono kron to me instant Yesu Kristo. Na mpesia wakasa wo kofuru kubedua. De be ya dia. Oma weni brisika bebrea. Oko anti ade. Everywhere you are, Europe, wherever it is, so Antarctic Ocean, debe nshino, pape. O wasa bremu. Na wasa tibia ibimu. Na wo adream. Boni bi se wo kwa kodi obi ba be ni. Se wo kwa kofa nipa krone de naba. Wakoma ne noko nsem. Ono so a boost ni ego. That me kwa broche fa hinko si hin. Na waba obewi a o se onye adwuma mfanteka. Ebusiafo e mo ayebeye mu bi mesi
mo muntie sika no, but keep evidence of everything. Monfa nkoma a school for no your home office for. Monfa nkoma because nipa kono mpe na sumudie. Monfa nkoma because say ya hwe masanfa ya nyoma we ye to entwa nkrofo de we na unexpectedly we mental home. Unexpectedly me deport you. And yes, sir, or brand no Yankopon pedima. But simply because so be ye and here, or be ye any brave forward with your name. So use you as an scapegoat. Yama yeninda. We shouldn't just hear of a brochure and then be jumping all over. Yes, you have to be excited, but ask further questions before you jump on board, before you submit your documents to whichever high commission it is. Ask. Ebimu wo ha said ye de omo ba no ma ba be prostitution, omo be prostitution. Because na o ti Ghana no na enye prostitution na wo yo. Anye ye kranka wano unsa be ko wano. Ba ye kan abrochire no fo sa abrochire ye heaven. Ebusuafo e abrochire anya heaven. Omonioma bi na ekọ enimu sin yen Africa for. But abrochire anya heaven. We shouldn't boast and be flaunting like abrochire is all there is. Assassin and ye dear, and ye nipa de ye Nyankopon your babu bono to SethEkow. Babu bono to SethEkow. And unti wotie na what is abrochire na oba no. Your investigations, ye may say and found who only pakra or ye. Make more enquiries about where you are coming to before you would jump on board. There will be sending panel not to papa, so mommy, advise yourself. Papa, advise yourself. The wish you kumasi crabia say, and yes, see a baba for a babrochria. Ebusia, bise muye, because ebusia funny because fire and bomb the other young. You can't talk because of course or no will stay. I will chrome her. And now baby crow will be our upper hand, our so, and there is nothing you can do. Ebusuafo, mo bedru kromu baby a crow biare mo. Mo hwehwe baby a police station wo first. Amonye ya money o na mo take decisions because ebusuafo ni bi wo ho a omo ye extremely wicked. Obu so de wa ba no ye nakoa. Papa say me ye wakoa de nti na oba be fa me no one can tell me so oba be ye enko adwuma. Na wa wunia abrochire nti wa wunia wotumi bona sum just anyhow because nipa ni nkrata. And who authority over that person? Really? Really? Want to now 4x4 mu ma car no tire no into your friend is a motorway so that when won't experience it or word that when be pink. and now one day Emma or being country say will cry and me dear free when somewhere and there who will be in no feel so one out as well. Yeah. I shall again. As I shall again, you do back care home. But a honor, when Yankopon Bema or be baba, ni tumu ye din to the stairs and walk care home no near show. You panic show. You can't talk. Yes, you might report, but they will classify you. Say yes, a beer, na your own your man aba, and I walk kasa. Say, Emre, yendi nkaso. Then now ya haban monoa. Papi or chimebi ba ya haban dwanie. Udanya bibi eni ho betumi aye wie pepepe. Eno nti wo ya mono no. Nya wo de won sa aka no ye na mfiri akoma pem se de be ya udwan a na wo da ho a. Omo beba be hwo. Ye mane nya fe. Na ma abro enkuntan enware wo se sa paade.
na wo ba akokra wie na ho kyerwa na na mabonti na ho say yemu bi ye ba na yesresre na person yes of what na person yes you think we do not know all these things we know them very well but ya na ya onyankopon nti then we smile back at you people won hwe ni ye won say we di abro ni be ye ebo brani nti won ko na aka hwe abro kire won ko an woti ahwe how difficult it is well because greed edi wenim greed efa bebia about you wo so for awoti asori dem o Kenya mi asem o Kenya mi asem ehye nkrofo nkran na wo wekin there is a skeleton kaka ho so for and then me pese me dede na me kind of boko no that's changing because Yesu Kristo na ye so no na ye fa na asem no ye kan kire nkrofo onimi akome mu ebe ye onwa se wote ho no beka wankasa wo nioma wa plani wo otum e de akire wo sisi a acha wa dwen na ma no kre endi weni na bo bra pa se de ebe ye ochine bi no asoro abofo na beje wo kwan na nkoye se wewu mpo no wo kra edi areho acha wa dwen osofo ye papa eyo so won so waba betina abroche terms ni economy different yes we might go differently but do the right thing do the right thing Bros me who say question your friend say messages be aba Okay, I'm making me pa cha wo hwa na man da so no so betumi afre na ya peke na so ahye o story no aha kwame boatin o say edwuma na enni Ghana ntra edwuma enni Ghana ntra Iwo usu o say your father emre bi empe bi ba ye be call Ghana for there so edwuma eni woni politics na enye politics asem but politicians almost say di nsem money nyina omo beba out Langston John, I said a lot of work in Ghana, but some are very lazy. Ned, I said true. My father brought me to use me as a slave, but I got my freedom. Owusu Kwabena, I say Owusu from Brazil. Welcome. Langston John, Mama, they don't know unless they get into trouble. Abigail Otu, welcome. I say it's true. Miami Eve, Owusu, I say. Asset oh mama okay Kwame Boateng was nipa trimu osumu too much kafra mama network hamu na kafra it's Adam was they are too good at chopping people's money Kwame Boateng was sister kanini na nkwasem I see these people like fake women too. Diamond, they are the buyer no. Abigail Lotu, I say not easy. Hey, I'm Elizabeth, and so they are the buyer no. Abigail to say Simon Akologo, I say I am okay. Good night then. Nah, I say sad oh. Esther do be as mommy. Okay. Simakologo say it's too bad oh, dearest. I agree, per ice water, tomato, sell anything sellable. Yeah. If Owusu, I say it's not only boys, girls too. Okay. I need help, body here, and he is now punishing me. I need help. Somebody here. I need help over here. Somebody is punishing me. How? Simakologo me. What is your problem? Okay. But you see, I'll bet to me afre. I'll bet to me afre number no. You're baking. Be picking also near share. Mame
Elizabeth, I say, Seth, God bless you for your good work. And I say, Mr. Rostet, I was watching and listening from Saudi Arabia. My agent took my 5,000 Ghana cedis and went back to Ghana. Only God knows. 50 million. Wafa enjoy. That agent for no. Omu wo be rough. Be pa. Titanic cry. Eh. Okay. 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 My kind so far. We are waiting. But na man that so no. Per WhatsApp na kind of story 5 to 10 minutes. Edebe ma na also do dia ba na person wait to send audio e da fa so. Ya semo. Akwantuo mu nsɛm deɛ. Sister Jenny G, I say, Mommy, it's true. We sleep in Saudi Arabia. Obu ebeji usika na catch us say do kwa Germany. Obeti we ni atro. Welcome to Iraq. Won say we yaba. Germany no was after but welcome to Iraq. Welcome to Kazakhstan. There's a workers out TD na no say do say guti. Ya ton. Tese yankopan be mu a obeye adwuma saa onkwa na wu. Na o describe Ghana na o enjoy. Na o fra on so ye Christiani, o fra on so ye kremoni. Tremodin o ton unia. Fire burn you mo. Okay. What will be free? Hello. Okay. Yeah, hello. Hello, Eja. Yeah, boss. Patrol, my name is Germany. The evening right now. They are good evening. Okay, me dem Ukraine. Evening or Oh, Ukraine. No problem. Oh, evening. Radio. Yeah, from me and I am okay, Mr. Nanaya, part of my uncle. Yeah. Me demanded the program next since yesterday, and then I'm be take Accra, and then so me call YouTuber na me when yeah the me yes and inside I'm a main friend, but which Akwantuo Nsem Pii because the TNS say me who say Nsem Pii, you know, na lady who Kasasha Sana talking about family issues and all that, but if I am trying to say the Ameko Nsem Pii, but me too many years here and Kasaya Ghana for so I work to because over US has here there are different types of culture. Spanish for and Puerto Rico for and South Americans for the doors one. And Adiabakwa, me personally, I find out and say those people no they come together once they see themselves very well. Once they see themselves say, oh, we can't Spanish no. That is all what they need. And they say be a ufi What official language and one no. Right. And it's so sad say you ain't Ghana for that one is not among us. In New Mukra Mako UK pen. Okay. That was last year. And Namia Dom Nami Bill Kwame Mame study abroad for quite a few months. And internship Panama or na almost friend Latin American program for the disabled people. Okay. Into quite to say a Spanish for Ankasa. Meaning so a program set up for people more Spanish and more Portuguese. Okay. A cano. And I set a program up for them in such a way say so if you cruise now back London when you Jumaye. That was how the program is, and it was so amazing. Say it is a program. It is registered even under the British community government and also their governance. It's a institution. It is there to even help people. And you say be illegal, not private, be air cost. And time and more. This was the question about me. Now then I ain't Ghana for you 52 coin. Bear coming from a person in 52 coin.
But it's so sad say you miss out any bimpo. Ebe. Or no, the shame it's someone say, Ubi, ya, Baba channel. To all few. Ha, na, only no drum cry or cow or once some year you with Yama or no Beshaho. No, and a shocking me say, Omicron Pono, a was our program Nibi or Honum. America has seen me a show say Ombo was our program Nibi. So about US has here, especially in New York, Bronx. I dare about Ube study when they say low income housing, like houses now, social work, I establish it for low income people. Who study Spanish for the Timokesi. It is outnumbered by Spanish for, but Ghana for baby I Ghana for you go pay a baby almost for 3 towers. A home puno a Ghana for Spanish for Naja Dinafa. Meaning says Spanish phones good homo. But now the question was yourself say, I didn't in Ghana for you to mean boy and who in such a way say, oh, hey, yeah, this is a Juma program. Yamia my dome program when a boy man in your Jumawi. Intimation my first one boy me on Kongani, no means when the BI. And I housing no acquire me fast soon. Into my main country me on Kongani. Nay, you just how opportunity. I can't tell now be on yet. Go say cry. It's me problem I'm going to me or because no Ghana na me dream say bia Ghana na hoya na sa no man but see the 2 kwan yin na e bebre ansa na didi ntino so minti nka so say the mesi abred didi no me hwa ma me yonko so abred didi na mu make sure the easy way out so and okay adwuma sem e bia to me pen na me ye adwuma o baby en na me pesa me ko Ghana kakra during Christmas. And that was the first time crying if you some 2 kwan me ko Ghana. Me yonko Ghana ni am born, nipa am born mama ni wadwuma o mu nduru 5. Ghana ni am born na mane no. Sa Ghana ni sa me fa mechi akoka che adwuma mu opanyin say nipa so na see be vacation during Christmas. Or vacation na o peso de ko Ghana into hana ma mfama no. Ghana ni on. I ni say and you say be crown so I mean maybe no ho kire no ma me crown po na me born busia adwuma mu obi am no busia e ma me kai say mra wo be twie scan nyankopon me dance ni me ka kire ni say oh wo be twie scan ntem do nti o ma ne twen kakra because afi no watu was can o jam fanya hwe we ko to akeke me fanya hwe black man so say ni pa na sa fa machi ko ka me ho nsem nti me de kakra me ka no say odo because me say me I was staying with my cousin and Nsem Pii and now okase person go besa ho. That was how it is. Yeah, so we are ambitious. Obitimi aba besa ho. And no cre oka free no nu. Attention a friend. What's in the bro? Yeah, and a friend and a car say eh akra ye man kwan obaba be chen. Any bro. And sudden ya to the stand say Ghana for me who intimi kan hu intimi kan me ko UK say me pia bonten a na ase me tese Ghana for kasa krampo na ase misuru say me de manu ko akwere yeah we ka ben mumpo so and psychological effect on me say Ghana need your ben na but any na so ne ye tesa into the mesra maka I hope say nyina yi tie and media men kamakuma so ade no it sounds like Ghana for 52 kwan a check papa 50 kwan nkoma penso and uncle we think by this time the yetimi formulate bibia ye dey boa yen ho because ya wadwuma say a unya Ghana ni obetimi aka chen say bia o waso meso dwuma say onu aka chen so oh any radio kwa ha say ne koyi bi on kan kyerɛw on control and yeah because we are saying me who say and say e bia asoma siminim no nyame aye na dom ne nsa kona no so me nso so nyame amadom ne nsa koma no na se nyame aye adom ni nyina ya plan say obi ada say ye ko vacation ni nyina ye kuhia de na e fe chance a mo dabi e person no ka say we na ye sikeni among them you understand yeah and with the make Kenyans me fa so there fusion say omo say ya wa kuma no ana pese min kumnya kuma no ana sa mo ya kuma selfish me den come me futu ni say me catch om say omo makuma mra from
no munya tema any odo kakra enye bebre omunya ketua bi no mu wishi omunya no well because me say me kaza me ne betna e course to the stand say I feel credit my mind say me ben bi because my find there who say time bi am ben bi there is another story that has to come up. Sorry anayeko my plan me jaya sorry no all in the name of that. Because the very moment using to find I am adom me 12 in chain afi time bi am ben bi there is calls coming from Ghana and some other family members complaining about something. My friend will bui, my friend will bui. Inti say menya day, me bo fi nsusu obui, ma mbo fi nsusu obui. Inti na say pa nkasa na menya day. So and na me ya say adinti na Ghana ni gene sa mani nia. And the second of all, the things are me media me who your churches moon so Akwantuo really. I'll take this as an opportunity to let it come out because say be Ghana for no your definition of Christosum is different from how the Bible and I said the meaning as for Christosum who sit here there. The entire make us say white churches are apart from say a vampire praising a man. You model your life, in terms of spirituality, The church is also out there to help people physically. Okay. So, and physically, just in terms of per Jumaye. Just impulse with Juma say, and I say, program, maybe school now, call financial assistance, and something like that. The church is there. Yes, cannot come to my in crunch, some new dog will be done in the eden at show. And so, but maybe I see I'm a Ghanaian church, I saw it in a different way. Kofinia manage here, your bedje, name one Casawuni Pana, juicy cano, your personal life, and this is one thing I think say be a Ghana phone be bring now and more pass sorry we're going to. Because on Akwantuo no uni mama ana papa sabi say won san ko anu obetimi aboa nti wo de ya na wadwuma e wo se woko so enti no say adwuma no yemfa ne say adwuma no ema wo ye adwuma on Sunday a problem e wo ho ne say untimi nka say wo gya adwuma no akwa asori akoso nyame on Sunday because so kwa asori a enya asori na beye den beye adwuma ma so what you say but this is the case in so a yemfa ne say asori ni ntimi mboa emma wo say sika na e bia wan kwa adwuma na obinya na at least the church should be there in terms of love because the medianti amekasa when na love Ghana for ni do uko Ghanaian church a who scan and respect you so you bia won shede ni sky and respect you so for be for fun afro bisa say asumasi won ho chesen impo na e bia hu asori a channel onye but who needs Ghana one time master na bia adwuma na asu kwan o then they sit there and they judge you or they have their perception about you say what she has and asumasi the on pastor. And it is very sad. So I think the Ghanaian church, because there is always a Ghanaian church somewhere. And now it was so sad. I made up my mind. So no, I'm go church. Because I was scared say I will see the same thing over there. It's Mr. Ghana for me the massima making yana say Mr. some woman doka krama or because the church is not there. The church is not there at all. Sorry, Kufiniama, who Sunday offering you the bar for it. What you say? See, our name cancer, ya GIG, a banana queen. No penny here. Name semi panankasamu, empo obi was sorry them where I saw you penny. Make I say, na me be dim come on, na me say. Ubani or Cassia, Ghana for you go up. This is idea and comedian me expecting in the church na me room no muti anka de me expecting say Ghana for ni be tutu kwan a che a se bi omunyim de e wa Akwantuo ana omunyim de e wo be de e wo no afin so yensusu na ye wo church mo na ye nyina ye ba as immigrants few of as citizens no e omo a e bi omo a ye omo parents wo omo krum ha sei no
So enti omo menye nimdie mo e wo krom ha no a se biebi mu ya so mpanyimfo one Sunday so e bia mo nseti apede say e bia this day no just a talk say onye mo amaba no de on say nyina na ni school ho fine mo amani ngi school ho no okay this is the nimdie e be kire mo say bia mo nkoye short program we na mo nkoye short program we mo betimi nya vocational job ebia me bia adwuma me po bia begu ano onye da o de say bia wadwuma na so say Ghana ni ba ho beba begu na manipa ni nimdie say ne koye this short course 6 months 4 months so what ya say and within a year uwia obetimi anya adwuma at least ebetimi aboa ma won side akwa in a better way because ukuta certificate now the year adwuma a better chance say ukuta certificate now will pay adwuma so now fensu mo amani school ho no this is the kind of footwear metimi dia mamo some more pekwan mo befa so akọ school a this is so on your mature no mo ma sa talk no na de nani school ho no on pursue in education na any de nani school ho no on pursue the career job na in the later round ye man ho in the next 5 to 10 years aso no members no so ati ase ebenye djuma papa ye na otile ni we so de be me kaisa me catch madam for he was like hey what can Nsem Pii and I was like well me to want to buy margin because I've been a victim to that or I've experienced that so if the church is scared say hey now we know ko bo nipa no che nipa na jaya fine yesu krampo na esuafo na bia na yi ne mai enti no you see said you see in Bible me say very spiritual and there I think say we should also get ourselves ready for that say ebinum ebejai ebinum nso njai na mpo no de omu jai mpo kra na nyankopon nim say yenyam so adwuma isan say asori no wo no ye yenyam adwuma na emu ne nipa adwuma na ye nti me de sabi me kakra me kan no meko no obi so aba cinema yes nshira na mo so nshira so pa okay so I say New York phone na ho ye oh na me adom haboko ya so ho ye pa so they also knowledge kakra wo no also kakra botumi de abo mo a omuhia mo ano you also fa bo a ya sha se fi baby se mpenifo na nya yan youth ni betuma yesu nshira pa amen na me nshira so pa amen bye bye boss okay I missed this number. Okay, Makolos. Missina man Efre. Oh. Mr. Mark. Hello. Me pacho low background way why? I'm alone. Me pacho mate. Okay. Yo, good evening, Eja. Me chia busianphobia more platform is so. Yeah, also boss. Jamen so be babe chire. You mean so me babe kan kakra fa so. Na sema mo ye kan ne kwan idea ye ho fafa fa so no de. No crepa because me ankasa ma fabu muda. Hey. Na me de me papa. Boy. Eneja ebe fa me call abrochiri. So na o Belgium na obe fa me free Ghana e call ye. Nti me story ni de na me story ni de nka I say Israel for Pharaoh na Egypt. I say Egypt. Israel ni Misrim. Pe. Aha. And obe fa me call ye. Na eja me call na eja me call me ya na me ye adwuma. So hono. Nti de bia no summertime na adwuma ba obe kame obe hye me se kopa adwuma kopa adwuma wo ye kwadwofo dodo ade na wo pa adwuma de bia wo pese o tena fie na wo ye yi saa obe kame saa na kopa adwuma bi kopa adwuma na se me ye adwuma na se me ame kobre na me nya sika na no agi sika no so na do buy wo so waje that time me papers my account ni nya on the control no agi sika no no dia to o si wo mehwe so ama wo she wonyini anam dia ma wo sa anaso beka say o maame we adwuma e wo so ma ne o maame bi nti me de sika ne me di sika no
na ya me de ama me de kwa akoma ne o maame Aboa. sa na enye no kore Antida. Owo girlfriend bi oho nti oji a no de ama ne girlfriend no na girl ne so eno an odi ahwe girl ne sa nti je se me koya yes monkey dey work babu dey chop no age ti wo hunu ena odi yes na ja nyame adom me nya me mfa ahodie ena ja me ba school UK nti me ba school ha say na ja me nya kwan ho na me nya me freedom ena course wa sa na ja ena afin so me nkrata no nso so no on say on na control bibia nti na odi ama obi say onfanya adwuma ti wo hunu nti eno nso sa odi adwuma kra list o de nka nya sika no kra nka mame biye eno nso wo mame eno odi sika eja odi sika no di sa ena dakru bi me kosra no eho nam kosra no me kosra na biye se me eja me my fed up eja me abeji me papers no makwa akobo me bra nti because sra no ena ayi eja ono angasa no data na waye adwuma na wie nti sika na ba ena eja me yese me nso me ba abeji me krata nti paper ndi odi ma ba bank account bank ni just ayi bank account also ndi on farm me because sika ba betom nti se o the bank ayi card ma me pe that means say den ninsanka sika ni bi sika ni ba ninsanka ti wo hunu ena am see yo ena papa nso me te na naja ono nso ofre adwuma ba obetwitwa petasi no abo ono ma no abro ena obro ye no okoda shower num okobie baaf no okoda mu ena odware ya naja onso okɔhye baaf a obeche ena me nso me tete na yi bank no betwe ne brɛ naja bi me sisa ni nyina na me de kɔe no ni naja wabro me see abonti na me call ayi office ena me sisa ayi account number ni bibia na me sisa ni nyina ena me de kɔe ade achi wa sorry okɔ ayi Aldi ayi okɔ grocery shop okɔ akɔye shopping okodidwa aswa waye watoto ne nyema nyina wie wadu counter oba betwia ka onko bie ne wallet mu a card ni nim wow ene fa ni tirimu afo say card yi wen oba fie wahwehwe saa wen hunu me so de that time na me kokra dada wafio ena me nso baby a mete nso so ono no nso say me ompe ma asem so hunu nti since me ba UK no on see me fie so obahwehwe me da so hunu oba honum kra on ma me fie obaye ne niam awia na okọ nti onim baby a me mete nti aja me so ma ye bibia awie me so me di adwane nti your friend me no ring him say oh hello kwaku na card ne wa hi na so card ne de wo me ha sei and I say hey now sa na ate wo hu na wa card na ko na wa say na say na say card ne say me dia ho na ne bufu ya no kasa no say he if you ensi ase obehwe na say you fine nti wedi na eno ano nti e fa ne tirimu e fa ne tirimu na ye ne ya e ma duru ba bia ye kan se den wan hunu ka no ofa ka e ba senko ba ba hwehwe mi station ho nanko ohunu mi a nanka eja waje ka me nso so bia me nso na afa plan se den unya hunu me pe eja na so ye bibi pe police bebam police bebam na eya me di dwane call balance nti ade ndie sa ti free hono ni nyina no wa bomu ama wa card ye beka bia anye yie card na ne zanka sika no nso so aja bazis kan do di bia abedi me ho ana odi bia hwe mba no sika de odi ni nyina o ma me bi so on say o you su me say papa for say no muti o omo de omo mane ba omo you su omo san odin be ye slave odin be ye akwa
so nti obe use ne saa de omo ye no no nti na ye wo Ghana obetia ye say oh akorebe ka say oh ne papa abona ba abrochire ye say adenti obona ba abrochire ye nti ase so ohun most of them ya na asem na ye every insunsan so na niema we ya so o use akra ne saa na so anti ase na ja wabona ba e ho na akra nka say or so na so yeso or standing up for or standing up for himself ness ya bonaba no aka sa akra na akra bone ni nyina no say that here o yusu no so ho no akwam ni nkyere mu to yusu na sa na ni nyina no na me bedru UK Ghana for ndie asema moka na no kre pa te say de ye brother na ka no no kre so ho no ye moye Ghana for mu ye nipa Ghana for ni bi omu ye nipa bonefo ama to the point say te say eni brekuta ye mu bi so ho te say asori ana bi kom kra no so kwa asori na say o dress na say ukoduro na say o dress na efa so ho e bia me say am ko Pentecost so ukwa asori na say o dress na efa elder bi hu na say o dress na efa che ne de ne kra na ni brew yes suban ekura omo no jese nani brew se wo asori na wa ba no jese wo dressing jese what dress kama chain no jese nani brew so ho jese ani bre nko enti me Pentecost na me ko me meja iko me nko biem me kwa asori me kwa brofo asori so ho me nko biem jese nipa na ye ni bre omo maame be ye adwuma pa na nkwase ebu bi ankofo ndi bu mi no aso dem omo ka se me prapra ena ja me ye bibia elder yi oye osi yo boso me so atwa me kai osi yo to bo sikani on to the next month ye de ni nyina be ma wo ena pilot afi me koji music oso won fa mame odidi matem sa ka chem say na me ade na me yesa o you so guilt trip say me ade na me yesa na ma baba ye adwuma na me dan asori ne ka na mo so na mo ka say me be ye adwuma na boso me so am di music abe mame fa music ama me aye ntokwa na kikiri sao enye no nko me ba asori ho enzo like nipa no omo suban ya omo dan na di enye pa chese obi almost suban bi e be dan na di ache ono chese wani krank ka asori ho no me si enzo so me wa asori no so ade ba ko so na me hunu ye se another race se broni ana se yemfa ne se another race e ba asori no mu a omo hu na omo som ne se nyame omo treat ni yie so ohunu se bibi kra no hia na because oye broni ni nti ombe ya ama no but set treatment no omo mfa ma Ghana ni ade ya me hu ye no no so ohunu omo hu broni omo ayso omo kotokoto no enso Ghana ni da bi ye man set treatment ni bi da ye treat ni so ye normal ade ya me hu ye no no na ye brother na no all kasa before no so o kan say bi said then aso no so timu a so wo ska na ye bu e no kre eno so me hunu ye sana me hu sa de no de e koso aso no say o mate o mu cube yo we won the cube na we won the cube aha na che say o mo ana obi a wo say de o si operate we ni we nka so ho division na wo ska na ya besra wo woni sika obi an view so ho nti se uye obi a uye ohia ni omu mfiu nti se uye obi so trans won to titan call offering nso so a omu hu ana omu bisa o sade na on to tight ade na on to offering ade na onye sei aha so ho no me kai kwa se obi kra kan se mi kire me elders bi omu hu mi no ka chem se o de yeti asese aso ne wo ma de se wo ma o de ye na o de se bosome so a o tight no offering no eya fashe envelope na o de post to bra sorry
Into the aso no ma odi jai na title o the title no friend die boso me so na de aba ta no mo ka che me elders mienu ni nyina che se sikani bre omani bre sika saa ma che se tembias omani bre sika omo mfa nipa no ho aso ho no ma yes ayi slave plantation so ono nkrofo no nipa na kwa aso wo mu no omo ye laborers and asofo no ye ayi slave masters nti de bia no offer akwesa no onye hwe on say say slave ayi nkwa ohene odi kuro so ohene onye hwe on say nkwa no koye adwuma pe nom di sika na bre ohene no ta na ayi asori hwaye saa no moaye omumfa obia ho nti me nso ni sense me nso magya ekọ me sorry amenkọ so hono me tena fie no ma hwe messages online se me kwa sorry a nka me kwa abrofo de no ho kra de omo treat nipa ni yie na Ghana for sorry de enye papa e na afi so ne ye ka bibi se eya na Ghana for ne ye moa ye ho se de ne ka se ye hunu se yonko bra ye moa no asembi unima asembi nso so we are Ghana ni Ghana ni nso a why wa adwene se we hu se e bia yonko bi ho che na opese oboa no for instance wo adwuma ena we hu se yonko bi ho kire no na wo pese ayi wo de ne call adwuma no unim de obetimaye se wo de ne call adwuma no mu a na se obewura adwuma mu na se obe feel comfortable a obe wo wase na wo a wo kofa na wo de ne ba adwuma no obe me ya tu afiri mu de omo ye no no obe wo wase sa na ya pam wo afiri adwuma no mu so ho se na be ya no benya promotion Ghana for nso omo suman no de na omo ya no omo wo mo ho ase ta na ye tu ebia okwa so ne ye adwuma a bon se tem bia no obe hwe se de bia no obe pe ho false report obe pe report bi ho enye nokre no akwa report wa ma abrofo no bon se wo ananka na wo ye adwuma se na abrofo no wo ananka na abrofo no pe wa asem bon se na wa betan bon se obe sa na ye de apamo ne ye yiwe frɛ adwuma no no na ba be so ne ya promote na wakwa ye ayi manager nti now I had sa no mo ye no okrum ha nti ayam papa de na brother na kan ayam pa I feel the same way so nti unam na so hunu Ghana ni pe ye careful God be fa Ghana ni adam fo nka fa ayi nipa foforo like or free different country nka oni san crop for the nante na Ghana for ndie omonye ko omo pe kasa papa omo kasa omo ye konkonsa yesi yante ho asem omo be ka obi abehunu so hunu nti de ekoso ha ni omo ye ni bre nti na de bia Ghana for ye bre wa Akwantuo mu no ye moa ye ho nti ha se UK se obehunu Ghana ni se obehunu oye ayi oprapra kwan ho ana se oye otwitwi toilet so hunu ni nyina se ye moa ye ho ena India for nso so omo India for ni Asia for ni sankramofo no omo pa na like omo ti ye wo krom ha se yi because omo bo omo ho that's the thing omo hu so omo nwie ebre a omo fa no no omo aboa no so obi adwuma ofa ni nwia odi kan fa ni nwia ansa Ghana for de da bi ye be yesu hu se ye hu se abontisu ni bra ye be akoboa no ni eja ayi ya ye hu nti na ye bre no nti ne sent ye nko ye nim ye bre sa just like that de bia na ye nko ye bre so obi ohokra ena obi ohokra why say obeboa no pese o yusu so nti agwe say ya na hunhunu se onye nipa de papa na se wonya ai nti ayere pa ni so de mezu betima kan die okay yesu inshira ya me inshira mo amen that's it yesu inshira bye bye bye
Hello. Hello, good evening. Good evening, madam. A patch of 5 to 10 minutes. Okay, who does so in the program no A more? patch of program no so. Okay, and there, my experience kakra me so much say. Okay. Me me ba ha say 2004 no more. Na me ba ya no na me di me madam penna na ye wo ho. Ba kwa me fa so ba ha say na me ex boyfriend or di me ba ye. Or no dey tania wo kire. E wo Bahrain, you wo Bahrain. Oh, okay. Aha. Baby o kire me say me ba be ye no enu na me be ye. Enu no na o kire me say me ba mehwe yarefo. So, Aka no kwa no maame no order ho yare. O yare nti no ono ntumi nye hwe ono anse order ho. Ade chia na me ne na ba epeja na apepa no na ye sandi na to ho. Nti saa ye wo mu saa na me nso me be yare ye. Nti me be yare ye no na e wo say ye nya me operation ye operating. Na me madam na say like say ye me di kan yarefo no wo ho no so a ye ntumi ontumi hwe ye mienu no nti no etwa say me nko fie na ye nko operating me after that na me mbra nti me ko ye na meba na maame na ye hwe no so no na oewu na ye den nti man san enko me old madam ne nchen na ye di me ba different person aha say sisi a baby a me wo sisi a no. By beginning na me buy and na enye easy because na juma no edos mame but omo ye bibia mame me didi me ye dia me pe bia me ye ko me hwe YouTube bibia me pese me ye bia me ye ba juma no de na ye din nti da kro na me ka kire me boss no say like na kwaranso ya yefia ha ye ni nkwara wa ha but na nana no mo na abusua no mo da bia say every weekend no omo ba ha na say dro Ramadan no mo na ya afie ha nbie da bia manfo nti me beda na jo na nkwara no omo be ha me nti da kro me ka kire me boss say meko me pack me bag say meko satam na manye be 1.5 months no bi sam say adentin na meko na msuo nkwara no omo ha me na me ntumi nda edra na do me ntumi nda omo ba me dem na osuo okay say enu nkwa de a obekasa kire omo ampanso na okasa kire omo obia amba me dem bio but adibechi na jai nti abotre kakran na me di be used to ejuma no na me used to omo na me hu say like adibia no eye into obuase ene abotre wahu nti me kakra me won say me ka kire me nuana mo say di omo pese omo mba na say omo aba hadada no say eya omo nya abotre say omo ba fufuro na omo nya abotre na omo ma omo mpa ebo mo nya din say baby omo aba no omo ni maame wo ho na omo ni papa bia ni omo ni busua bia ni honom na yen ye kromfo na omo wa ha sei no onto fo say baby awo no woni busua wo ho nti mempie nko ba bia tenase na fa omo ya obusua rather no obetu fo bone wo ho nti so wan hwe ni ye na okopie say wo badwane a wo passport wo nkuta wo ID card wo nkuta nti sa wo pia wo ko hen police phone ombechu omo chuwa uye lucky a na ombe deport omo onye lucky a omo di ube ko chese ombe ya uyakayaka dia wo mpe no na obenya nti me dia futuo kakra me won se eya omo nya abotre se omo pese omo mbetna Arab country abotre ene mpaibo because to me no meba ha say no me mpaibo ne nyina ne se baby a me kono minim ho nti baby a me kono mo mfa menye omoba obi biara obehu me bia no onfa menye na ba na say na busuane ampanso mpa ya me boy ya no yankopon atie me mpa me see sa bra me ta me see meka asama me nkan wie me wiase a me ba mi ba wiase ha say no efia ha na me hu say ana say Arab country na me hu say
odo wo baby me na menye do wo baby ya even makwa wa riase say obi ne do no menye bi sada say me bedro fie ha me kai say sisi ameti ha me madam ne me boss omo atukwan but me nkwa na ameti ha me ne namba mienu omo wo soro na me so me wo fom ene sala makọ next house ne bra penyin fie yakodi sala no ye didi omo achiche sika sisi ameti ha ho sika na no kra na da ha se nka video pranka obehu sika amekuta ne sa odi ko Ghana sika mo a ebe nye be 2 million wow omo acha me enti no bibia no abotrem no mpe na mpese me nka kire me nua no mo omonya abotre mo ntie ye nua no mo modi kan ba ha se nkan se mbe man obetu fo se wo madam aye se wo madam aye o se adenti no ye o se adenti no opie fie na onfa onko mami enye apie enti na oba se obe ejuma juma ne anase juma ne ewo kroma anka ontu kwan se okọ obi krom se ukoye juma pati ase nti fotuo kakra me so mi wo bia me de be ma omo no mo nti obi asam mo like there nti a obaye na hwe ne say woni obi a wa ha na waja obusua na obaye no na juma ne nti na obaye na memfa wadwen to so say juma na edoso yi wadwen fisu omuka say ye bibi na so wo say ade na wo ya no hawa ka kiro mu wo de feel bold na ka kiro mu wo ho wo ye ko no mu ba enfansie wo ye te say wo di niam siesie omu a na wo be suspect o so wo ye plain bibia ni a like name na adichia emuna wenim kiro bra wan kasa example imagine say ma ba say me no betina wonnim yo me so minim o na adibechi no o sorry ya wa muna because of juma mesi wunya nti wa muna wenim a kire me nti me wo pese me menye dem kire o minim me nti wo kasa na wa muna minim de how bibi ni a mo feel bored na mo nka kire o mo na mo ba ese mo ni o mbe adwuma no mo nya ne saa ebeboa ye ni o mo nyina wo ho nipa bia pese like adichi a woni njin kire no even posa bibi ha okra me ti hai me obi yet me friend me say me nua bi ewu obi say ewu eno an say adichi a na maka kire me maame ne say ye say me asama se ewu minim say ha me na so me mane ha me wonenim me muna wonenim metumi sun wodem ha say sa me pia abonte na ma pepa menim na ma sra kire omo wo ho enti no enu kakra me pese me nkire me nuanom na me si meka atama ye doso yo nti ekire me pamu ye besa nkasa bio me da wase bye yo epacho me froa na anasa ofra na baso epacho 5 to 10 minutes na wa summarize bibia ma hello Good evening to you. good evening mami amiama Epacho mo ho ti sen. epacho yesu adumo na oso Nyame adom paibo yete ase ye ho de dia sida me Nyankopon. amen Amuche de masem kakra medin ka meka afa yen akwantuo mu nsem ho. Ye ka ne isi wanipa sometimes you say bia me me life mu na ye example. Ade a me amedi mani ahu na meka. Ade a me hu ye no normally me nka. Pam chow oma betufu kakra wo ye nuanom a wo fie no. Sometimes pressure omo de mayen wa. Ya na sometimes anoden. Ya na anoden. Hwe se eni nti na ma enipa bebri na abegu Akwantuo. Obu okra no de no obi ka che ne se woni krata. Wonwene ne ho se ni se enipa oni krata wo kuri. Eye den wo didi. Eye den wo tue dan. Eye den kra na otimi ayede aso yakwa abontia bo no de sika na odwene ho no eno nkwa na odwene ho. So ni se mi hia se sika wi na wan fa sika na ama no a problem big problem. Obu also pass carry thousands of fine ne echina koma no ade che obesa abigina aka se ofisika fofu enti mesre wo mo
Ebi yesi adwuma ni Ghana yetu kwan. Na mmom kakra metumi aka kyerɛ me nuanom ni sɛ wo pɛ sɛ wutu kwan abɔ mmɔden sɛ akwantu a wutu no baabi a wokɔ no ɛhɔ no yɛ kura a wokɔ a wofii sɛ wo ho bɛtɔ wokuta mu krataa a biribi kakra bi ɛba a wobɛtumi ayɛ dɛn. As for European countries ha deɛ aha no ɛyɛ easy wote aseɛ parce yɛfa baabi te sɛ Kuwait ne Arab countries na ɛnyɛ all that easy wobɛnante bi afasere so sɛ sika de kɔma agency a ɔmo daadaa nipa na me problem ɛwɔ mu ara ne sɛ ɛwɔ sɛ government nka wɔ cancel saa agency no recruitment na ɔmo bɛyɛ no wɔsɛ nipa na amɛyɛ amfa ankɔ a ɔmo nkɔfa asɛm ɛnkɔfa ɔmo wuo ɛnkɔfa yareɛ ebi wu wɔ kwan mu deɛ wɔnwu nso ɔbɛkɔ akɔduru no atete na ɔhaw ne amandeɛ ɛnyɛ baako ebi bɛyi eti bɛyɛ yie na ɛnyɛ nipa nyinaa na ebi ti bɛyɛ saa nti kakra metumi aka kyerɛ saa yɛ mmabunu a sɛ ɔmo ofi ɔpɛ sɛ otu kwan ɛkɔ baabi saa no ɛwɔ sɛ sika no a wode ma connection ma no fa yɛ bibi fa yɛ adwuma pɛ adwuma bi fa yɛ wɔ wawu mu Ghana wo asa wo start yɛ bibi a na bɔ mpa yɛ emire sem no Nyankopɔn so wo betu kwan a onyame ne do bɛba. I don't believe me yes me betu kwan it take 10 good years and sana me to kwan na yɛne nam hɔ wie school kɔpɛ adwuma so me de me wie school na me ba beton ashort na me nkɔtɔ ayi Fanta ɛwɔ store me wie school me ntimi nyɛ sɛ adwuma nso ha yɛ ti yɛ kɔ yɛ ti ne tete me mpate nti mesrɛ wɔ mo sɛ sika kakra bi wɔ wo nsɛm ebetumi ayɛ biribi a wode bɛma connection man akɔfa wuwuo akɔfa ɔhaw eti amane ato ho ɛsɛ sɛ fa yɛ biribi wɔ Ghana hɔ na bɔ mpa yɛ twɛn nyame anim mmerɛ so sɛ nyame so de betu kwan na wo kwan bɛyɛ den ebebi ɛna sɛ nyame so yɛ wadom na bia yɛnyɛ nso a yɛnya kwan bedu Europe countries no nso no yɛnyɛ side no nso obu wɔ hɔ no ma me deɛ masɛm a meka ne sɛ ewiase yɛba yɛamfa hwee ama ɛna yɛkɔ nso a yɛmfa hwee nyɛ dɛn ɛnkɔ ɛna onyɔnko da nso ne wo da but wohwɛ da bia me de saa nkɔfoɔ wei yɛ example wohwɛ saa nkɔfoɔ a ɔmo bɛ ɔman yi mu ɛfa yɛmfa ne sɛ Indians ne Pakistan ti ɛfa nteborɔfo wɔ nim hwee yɛn Ghanafoɔ yɛ bɛbɛ ɛfa akɔ school anim atumi ka borɔfo ɛdɛn nti na da bia ɔmo de ɔmo kɔ yɛ nim ɔmo anim na da bia de yɛkɔ yɛ akyi ɛnam sɛ ɔmo da ɔmo ho ɛboaboa ɔmo ho wonua Ghana ni enim sɛ ne nyɔnko ne krata bari ɔmo forget sɛ wo ba no na krata nkura ofiri Ghana British passport ana America passport na bi nkura ɛkwan a wo fa so bɛbrɛ yɛ ansa wonya saa na wonya bi nso bɛduru enti ne asisie ɛne kuma obi esugu ne yam nipa ko gyina a wowie mu snow mu nsuo tɔ na wɔ na mu na ɔkɔyɛ adwuma yɛtua ne kasika no kaka nsoma na ne nyɔnko afa sika no bi bɛka asɛm bi from my own experience a ne bɛduru ha foforɔ na mepɛ ni nneɛma nti me nso na me ni obi na wɔ hɔ na ɔyɛ Broni ne ma me sɛ fa sikasɛm nso ne me bra ne ti sɛ me hia sika deɛ a me busa no pɛ ɔbɛma me ba me nso me yɛ ma dwen sɛ me mpɛ sɛ mɛtɛ na fi na de bia mɛbusa ne sika ma me sika ne de bia sɛ ni si nti no wonim ɛna me bra mo yɛ sɛ to obi krata fa yɛ adwuma ko obi no ɔmkɔgye obi deɛ maa me ɔde maa me no me yɛ adwuma ko gum no ɔmo first ka no £2,000 nsa nka penny nti yɛ sa na msi no me mfa nyɛ adwuma bi nti metu kura firi hɔ na msi metu metu yɛ ebai na baabi a mefi me mpɛ sɛ mebɔ hɔ din baabi a mefi no na lady bi a menimu no ɔno nso sɛ na damfo bi ipo bi saa ka na Europe fo ya bɛka EU fo ya bɛbɔ mu nti no timi de ada nkɔfo yi nneɛma ni bi yɛ den ɛyɛ adwuma no so madamfo bi de ne nneɛma abɛto aso wɔ po bi mfa nyɛ adwuma na meni wɔ bi ɛna hɔ a ne kuru mi ka kyerɛ ne no de akyɛ me sɛ me magi brother me kɔgye saa nneɛma no na yɛfrɛ ne sɛn wɔn sɛ first na European card ne na ɔmo use na aba ne bi nyɛ den nka me mpɛ sɛ mɛka brɔfo wonim me de best nti me de kɔpɛ adwuma koraa no sɛ adwuma nyɛ critical mo mfa because wɔn sɛ aha no
na de na bibi ti se passport no mu nim card no mo nti me bre ko hwe adwuma na me di konya adwuma just 3 hours pa me konya adwuma de wa me ye adwuma no na manager pe masem very much nti oka chem so obema me adwuma ni bi more luckily no o ma me adwuma ni bi kan ho nti e wo ma na oka kire me se wo adwuma wo yi e wo senka monthly ni mintua wo because adwuma wo ye woni NI woni bank woni hwe eno ani card we are the brain impominim se card na ye papa na se nye papa na so ye papa na se bi ni use na o se me ka kire nti na be ye monthly no I'm so okay me person me nya letterhead from no na me de koye ni NI na o se wache eno me kai na na dwena na o ye ya no pa me kwa adwuma na o di so na me se me nti na me gye no enam sa ade ne nya me die nti no omo na di nkan ka se ni gye letterhead ni hwe ni manager omra na enye de emfa kwa nipa na ade ne ye ne dia na oni kurom ho downful bi na oka kire ne se o de ne niam abegya me nti nipa ne ye de ya o hwe so man do you believe say nipa no epete o di aburo nti ni ma de o ye me wo kwa no frɛ me oka kire me se me nua me koya o so pese me yi krata ni free the address no na me fa meto onu ni free because ban say we let person be akose fi ho me so ma nwere ho bone na me so okay afi me kwa adwuma m kwose sa address na di ko to fi ho no na o se ye nge letterhead na ye nkoye na nye bi account na chese enimu na me so okay me kwaji letterhead ye bibia wonim lady ni fi Holland ba ye fimi ntua £150 ma omra ye kwa akoye interview no age na se ono ne dia ene no twa se sika ma ni omo no mtom di ma lady ni bai me ne ko NI office no omo me ka kire nse because me na me de ne ma ni ye adwuma ntimi enema bi wo ebebusa no onu nye de onim nti ya kono na me ne ye se ye du ho a the only thing be ye se won tebrofo nti me na me interpret nti ebusa question bi a na ma ye den ma answer because say ya me na me di ye adwuma wuni mo hwe no say ya enkofa problem ba no si nti ye du ho no na papa ni busa so tebrofo si de no so be nya interpreter no friend me kwatena ho no ebusa ase bia na me ni katwe na ese me aka ma ansa na ma ansa any 1 week and almost Sunday and 9 e dey de buy almost Sunday and 9 e buy no because anya me no mo atu ni nti me hunu not knowing sister no dia beja no agi amba onipa koforo so mfanyi anya mpagina na me nimo nti no me wo hono ma na me yese adwuma mi ye pa ka me pese mi gyan na me ye full time se bi care na support we na me minim se bi o de yikraka na sa me ni pa foforo nti me na me call agency baby na me call fa letter forms na me fill e na almost Sunday me reply call address because if you on address me da could you believe say me wo ho na phone me number agency ni phone ni say omo pese omo interview me na adwuma ho na me mra woni ma de omo ye omo fa letter na omo de ameni pa foforo e de kwa adwuma mu ho akoye interview no wo me machi amini ama omo de adwuma na ma na oye adwuma na mini na we na me so part time ya na me de ye enti we na me ka kire man bi omo na omo tisi so me fa mo chew mi se me letter se fa mo fie ho na me pa adwuma ma apply a lot of job enti me sra mo letter bi e bebe fie obi na e wo mi se din no me sra mo won fa ma me na me try say bi a me expect say me ko interview ti bi ni ade nti me sra mo letter bi aba na ye mi bi a me fa ma me papa ni se ma fe me o kwa na papa ni fe me nya letter o 10 minutes ni ya so nti o betuma wrap up papa cho me try be ti asam so yeah woni na me ka kire ni say okay me so letter bi aba na ye din na mama na me pe adwuma bi a ma after be adwuma be nti me o kwa na papa ni fe me se me na me nya letter woni ma nti amasema yeti nti a me pese nipa de na adwun ti na hu kwan a ye nyia no mu bi no om di ye nyia no fa na mom say wo stand for yourself dia be a better so wo nye ba de nipa ne be ye no kwasempa de yanka wa person be sisi we a very difficult person
Me say ade nkofo we ye no wo hu nkofo me de sometimes me be ni pay be wa me mpesa me ko baby a me tite se me ni abrofo nkwa ne wo mo so mo mpe bibi ni so me say na kwa kofa me kuro mu ni a enya ba ko nya mienu miensa no ade a de aye me no enya me tena na bro ni kumi ya me nim so onim me ni wo kumi esense me fa me kuro mu ni na me ne na tena fiem na ani bre aho ya ya mfa dura wu aduane ma mo wa ni ebi no na obu wo hono mo a watam din de me se nyema ekoso no ene no mankasa ene hwa papa edi man na ye check ye tua £1,500 na me that agency makopa adwuma ho ba me ne omo nya adwuma nti no mo send me check nti na me ka che papa ne se o papa me nim but my phone say agency no ma discuss omo se me man ba me ne omo start adwuma nti me who the reason why o ma send me check nti me je ye no na me yesa me kwa kobusa sister na me ne ye krata na ye abegya no afei brothers mi koduru honom na mikuta yi na no wabọ masum ọbọ masum asem obeka kye me se edi right na wo wose wo beti ya wo befa leti ya na mbusa me se e panicho se enye nyame nka mebọ na sum bi amade ebesi bi yes first of all no ata no enye dia wono na ma me de enye krata oba me de betu fi ya na me use sa krata na nka me ntimi befa leti wo fi na me to me ma wo fi se enye krata na be ma bawa wo so na ma me di address ni beto afi no obo maso ni wie ya o ka chense denti na wo se me fa a friend say let wo fi ho na me see let any ye me din me na me di din ni ye adwuma it can be say me adwuma ma me ye problem bi aba na ye tro me let nti I need to know na me so nim secret me di pa adwuma me di ha na ye address na me send letters de ba nti me ba na me be fa your friend is saying letter eye mi ye wudin wu adin no so me na me di adwuma eye problem na me nim say sa na motie because wo og mi sta £150 for sister me ye N9 me ye N9 ni ye na ade N9 na ye den me find out because me nya check me phone adwuma mu ebu so please you bought me the lady yes, oh Lydia, we have already paid you by check this time. Next time we put it in your account. Inti me who na me who so be the year then. Yeah, Juma. Inti me who na so man cafe and so I'm so thank you for paying me by check. And I me no mo can sa na me cafe. Inti me buy na busa sister me so wonim so the card ya mo bi a. E the year Juma then na won kan crunch me. Who so nim seminar me the year Juma baby ani pedi kakaye you onim se makopa adwuma ho na nka we me ko hoko bisa so adwuma me be pay no akosisan a na obi nso di say din na ye adwuma ho na wa na akositu enti no yankofo we num die obu hokuta crack ofi say enu anu wo wias but ya yenka hu say ye buy we came with nothing we are going with nothing and empo no ye free apart from ebia Europe agboche na ye wa ye nya klasa wo di British passport could do Ghana. Would ye be or Ghana in ye because in value aha na value. Enti sanya wo bebre ya wunya yen. Saa na wo nyonko nso bedu ho. Enti wo no nwie bi ya ade a manokra enedi. Sa wa be obi wudi obi na obi akata. De mekra ta ama oye adwuma. Uso mi sika se na madwuma. Ta no koye adwuma na edi sika ne betu mu. Na watene sika ni nyina aso. Nipa ne bebusa wo sika ayasem ebedu maybe me beginning me jai obi akraka age because me kwaji bia ko bia adwuma nipa na festa oketa ukoya afi me na me yam adwuma me sorry ya na ma di me tiakru me mfa ho me se me yoba nso me sorry no sha na me di me tiakru na me ya me nam na me hwehwe me adwuma ebedu ba bia nyuma bebu me se me kwa na me obi di adwuma ni bia ye aman but yenwa we mu so obu wo ho nso okoboa no a no do wakoto asem enye say majority no na a head part bi obefa wo ba bruchira uni krata na forget the obefa wo ba yimpo obu okra ni na hia kete uni ni tifiem uni ni ye adwumam e ho no wo keka kire broni say we ni krata hu sa nyeme wo other tribes bebre ya omwai entem nko hu Pakistan ni ma ni nko hu ni nya Pakistan ni
Now ko yi ne trauma police and immigration so what dey here adwuma na we on nikrata nti yankwachi ni nkofi ya kwachi na adwuma na ye tie ne ye de bema na wo betimi atena ha edidi ame enkofo num bia ya ade se me bie ma no aka mo time nti me nka hwe within a year almost 1,500 pound ni pa wie free mensam ebi ye Ghanaians ebi na wo di se sika no a wo fi sta ohobadwo sweat obi sweat na wo keka bia obeka cho say there na obetimi aye no now there is no judge which is superior than God and there's no policeman which is powerful than God the same nipa ni ko wan fa wo kura nkoma aduro esu no obi ade de obi liwi na se wo bie na no ko ni nkotodwe no obo so mpaye a enti na bi ni nam ho abu no watwa hwefom no wawu yesi bone ye nnuane mu bi edi ye nyonko nipa aniema ye nipa yi bi eye ti ye nnuane mu ani bere ahoya nyonko kura wudidi eye ne ya oni nnua ehya atade we de woli krata nso atade otu akoto woni mu kwan kran nso kura nipa no ofa so nya sika toy ebi kura obi kura na de chair enti ye besire ye nnuane no no wu nnua na wosa wo buwa na di wakoma mani firi wakoma na buwa because woni mo china ni obehwe obi na woni baabi a wo bekwa akohia obi a say nipa na mre bi wo hia no na bi wo bu na nimtia wo feel say there's nothing good can come out of Nazareth no ebedru baabi ni bi a say nipa wo bekwa akohia ni baabi a na wo hia mo na nso ni waye ni nti no wontimi mma nipa na wanya samoa say obeyi wa uyam woni baabi a wo ba ebekwa akopi ebi e na wo so wo krata okuri no ebi e beti baabi na aba wakopi bi America wakopi Canada obehia so no nso obi na bebuwa enti ne wudua no na wubetwa enti se wudua papa wubetwa papa wudua bone nso emre so a wubetwa bone enipa wona mama wakoma no wonta enye fita se wukuta saade na wubedi nokura emfa honi ne enipa besusu ni obehyehe your boss just for today onyame beji wasi because onyame nim se ne awoye den usiti obrebebrebe ni ohala ye na mu ni ade edi enko na ntipa woji a onyonku obu ho no wate obi sika so ni me ho bi pen na one or two na wodan kakra winya sika ntia na wono afeska na wono nsini okeka obeka kese ni hu sika ena onim se wontimi nko bank ko kase ni sika ayira na wo yesa eye eye yu nyonko niema agu abonten eye wo de wote dem wudidi wutbetimi ada no amen enti ya nyini yenwan me de bia masema meka ne se wiase ensani mu nyina enyepe ebi de ba no pe ebi de ba ni enti sene no when akoto se ya wi ya se obi wi ofo nsa na wa sese ne awon sasiti because di nyina ye the same thing enti ne awudua ne ne no ta anka wa eka wo ba anka wo ba eka wo nana enti ye betimi na se ye be ya papa yenye yakoma mbienye then who should be a work no onyame mfa man but ye be ye de no be point of contact ye hia ye nwia bi na ohu se nipa no ekwanda no we do ni krata na woni nyonko Ghana ni akohia no we di woni krata no we ya fa ho ben wonya immigration officer wo mo na betimi aboa na aboa no even adwuma mu na wonya Ghana ni kaka kire broni se we wo ye adwuma wo ha wo di krata wo so wo krata mo ma ne mfa de krata Kasania yetimi betray yan na anibre ani ahoyan mame intimacy e ba cho mo fefre simu we twa 20 minutes mate me se me dia kakra make me aka atwa so ani mate ciao bi amoma bye that's bye bye rebution for me the boss be a so free okay my friend hello yeah hello Brabeni eja boss good evening senior man yeah da nyame ase ye ho ye namba cho wo so oh Crystal do ha boko yeah da Crystal ase ye so ye ho ye pa so mbe se
me so me rap me the app kakra bi me kakra bi na me rap 10 minutes yeah fa Akwantuo mu ye nsem ye hu yeah we talk about so yo me so kakra metimi aka fa ye so ye de ho no ye me kan fa ye na ewu Europe ase no ye ne ye de no say ne o tie previous calls na e ba na omu ka no obi se obefa Ghana ni adanfo pa de ene nka fa call for Pakistan you got about this and more better. Oh yes and these guys are right your won kan nyina bra e no kore because ba ye area say Germany ha me de hanom na me de me wo enti no me na hanom de ni metimi aka no more but I know say de tie wo ha no because o free bi no more other places are last time me say hey I said I'm we are some go concern for na jama na ye do mbegu ya na I tell you sir said you to me experience it in man me ye dey me kasa ene ye na fofo no ne ade a ne ebinu mo fam me man ba ko US me kasa o se hwe ye hwe ha ene ye dutwam and I'm say eh boy ene na de nti na ye baby ah congratulations A1 e wo baby a o she ene nti ni tu kwa ya bra aden nti na etisa but me makoye evangelist dey me die kakra metimi aka first pa e dey ate me nuano Ghana fo ne say ne dey kan no your secret is your power na no ni enye go first your secret is your power masa osofu create me sorry tia I know what I'm telling you okay sofu fire sofu create me sorry tia hey more fire sofu biti Ghana ne bantu kwan da ono hu say bi a chance ababeda ho a wo ba betu kwan no wo de wo na wonim ne say le sofu masa say de nipa bi a wo hu no abrabo mu otie bi abone so mpai I'm telling you when so pay na bi say rade sofu bitimi gada obitimi ba betu kwan me ma me o US na asem o ka kire o say true say mre chance pass wo ba betu kwan no o say sofu ma me ono ana sori oko sofu ma me ni ye o so da na ma me na block no o se hwe wo kwan omo emma omu gu asori mu ha nyina no omo na maka omo kuru mu agoche ne ye omo na maka omo agwa nti wo so be se ko se ana ma me ne so fan o ye of yi ni sulia e fan ne nantam ene wo dwane ene wo de ko ye o enti no one thing am pese me ka your secret being your power bra ade ne nya wo dia onni no makra wo de ye adwuma kra na se wo tie adwuma no mu a wo ye oto no na wo ye ayi wo na de wo ba e krampa mesa is better so won kan wasem enche Ghana for no ye number 1 bra ene number 2 Ghana for na ye be dru ha no ma efie for no bibia na ye pese ye kire se ye na ye Ghana ebi ombo so no match phone omo no ma frɛ okay ye ho akire ye say bra omo bisa 100,000 a 100,000 no wa mo be 30,000 na for na wo mo se wo no wuni bi o wo mu so wo bi ena me ye nya nhwehwɛ ni mu mostly obi ho no ma bra ye ka otimi ka se ena me maame de on ye say mami on ye say bra me come through mostly ya ye bro Akwantuo mu no bebre na talking out of my own experience ya ye maame no eni ye ni anu mai bra onsa me bo me nsa no ye maame o timi ye wu ye yo and yes say obi ofi abonti o ye maame no and you won't believe it obi ka say o call baby o ko asori bi na sofo bi ka say o maame ye before wan twa na sofo ni bi twa so I'm telling you so mo working we are ye maame no I'm telling you me see you find it hard to believe it until say nyame frɛ wa and no success wo point say nyame amfrɛ me anka wa na nyama bebre nyama mama hunu me na fofo ana me no mo menka ana na me kan asem e de tse o mo no ene ya ye fie ne ya ye maame no ni nua no fighting against us bra me maame last born was asase 18 years wow onu be bia yes I'm talking kata ba ko pe o bra ayasem document entino na sesa nipa we ye wo betukwan na wo be do aboti na wo de ye nsan we any winum na because of say wo Germany na my be na ma mo so sa wa fa bibia fa a whole lot yeah I think I saw him on the social media entino if you come here na sa wo do wa bra bo ne be ya o can Bible la Yakobon am say I think he says so na o ka kire ne so o ka kire Abraham so be shira no ba bia obekọ no
saa hofo no mema ne nkonko yete se wo mo obesira wo different land but baby odo ko no enkonko yete se omo enti no se waba hanom na se nyame aye wadom masa ya fa desert to ne na show so na se nipa bra na se nyame de wabedua mu hanom a wo medu hanom a within a few time ni ye refi baby you free by here within a short time bra ni ye refi ana Germany hanom e bia ono oba ya obe wa be di edro kakra na so many amount be 300 euros ni edro ene den fa se obi di edro metete sa payment ase edro die no edro die ni ye se wo do ho ababema aban say ye pemie kumi asylum right asylum yes okay say wo ba ye pemie kumi but wo che Germany hanom na procedure hanom na nkasa pa no wow the number one priority ankasa ye procedure na nkasa kwa wo be fam no say me fa na say wo ba mu in a legal way kana hanom no de omo no mo kwan mo fa so mo de tena ham wo ba mi in a legal way kan pa wo be wura wo pese oba system no mu a se so fa sa procedure ni mu ansa na wo be wura mu ansa na o matimi a document wo mo waba mu nti without that procedure no wuntimi nye den te ne wo be kwa akoka different assembly kra na se eche no maybe aware na se bi ababi na wo ne obi o krom hanom ne enoma wo na ebia wo fa mu dia ba fine but say wo betna ha na waye toboy na wo after this short time now babe duru hanom na wo go because hanom no wo siki asylum na kan ani bra ye nkan kire krom hanom wo be siki asylum a omu nkan kire say Ghana oma underline include bebre omu ye safe countries and these people won't tell you say wo kro no say in Ghana for the yenyimo druntum nti won kan kire wo waba mu awie na waba be ye bibi awie no oh no ma sase ejito so obo so many apetre na bia ma na odididi na omo ni mu nsa na ntampishi no mu di bi shit no mu di bi ko disco no mu di ye nti Ghana ni na ni wura fit say wo so hwehwe kwan obefa so obenya krata a ekira kwan obo so on nam hwa obete ye no ma cho letter say we do now the buy ni ya nya ntumti we do ewu nti ho na obo nsa onan ba ku si Ghana na ba ku si ha nti ho ena se wan fa won adwene anko pese Spain baby ana se wan konkuro a omo no omo first can deport baby say tell say ye Ukraine to abontia ye deport because omo mu diska Germany ombeti enfa no ho ombeti ya show san bra ombeti ya show Germany for enfa ho so ombeti ma show enfie no ma se atamu de akokosi fie enfa omo kra omo fa ho kra bo omo mu sika Germany for o sika bra ma hu no obi a ono no woni a obi a wo krom hanom a by 1 or 2 minutes no one nya nkata ni bia oni alate ni okoye ni kosi omo fa no kosi Ghana che no san fa kwati kwan ba obi wuram oba no ka che kromafo na se omo ma ne nkata no mfa nya kwan hwehwe ne ma wo ti asema kromafo ka che no omo ka che ne se wo ma ye ne hwe ye madada wo what yeah me na me ka Germany for wo de wunim on ga se masa wo ma ye kan nkra ne ahwe omo dada ntina se me na obese wo kan Kasem fofo kofie ye nya wo ha kata na omo de ma wo no omo ja tin se wo no be ma osika Germany ni fo do omo sika ma wa omo pe tin se omo do omo kata be ma wo se wo ka kunim krata ni omo krata ne so omo bo tin se de omo de ko heaven no Germany for krata bra e so omo bo se de omo de ko heaven no enti no obi nua wo bi na we wo bi abra kwan bia wo fa so se wo de ne ye kwan po masa ko we mo bia ni hono mo ba ya no no Africa na ba no krakaka ne so bra wo mo wo bi dada no omo hu se wo ba benya bia boy efiefo so twon omo pesa wo na be kasa bia bra wo nua nko mo tan wo se wo be du hano ma you are making it wo mo nsa omo do be du e de nyankopon be pija wo mo ba be sen wo mo enti no wasa hafo work wo no wo physical no na abrafo no so tete physical physically no na susumu so omo miawo enti no bra be dia me kacha Ghana fo nyina na say oba number 1 priority obiye ni hono ma obetimi nya make me from my own experience e wo Germany na sa abotin comedy minim other places but hanu kro we ya me metimo no bra oba na wan hwehwe nyankopɔ me so wote Ghana kwa na sa wonim Yesu a bra na me na kasa me kama asema kyerɛ no Yesu no na ma tinidia me nam desert so nam baby bebre na munsuo so ma ti Yesu ni di mi gini di me bom pai da bia sata mo ka kyerɛ me sɛ nyame nsa wo me so ba na me nya discover
but na me nimu ni effective until say me ma from one mother ye fun komu ade na through empaibo na o musa say me ye nkrata o pese o mu season o pese o mu beke na me kwa immigration force say o kwa o mu say ko fa anya mabra ne fa nko fie o try do ko fie bra o mu tami inti empaibo na afi ene ma ne say sisi na akwan mu kakra ba no ana me nua ne ebo dam e fa ne trim e wo Ghana me nua me last born no ye mema 4 fa ne trim enti e fa ne trim no asase e kanya mo se o beginning ye kwa de ye kwa de me wife kwa de ye kwa de se o ye de nyame ase nyame ma ye bifo ye bi eti ase ake ne du so na fa de ne mo ayetene bebi e tru ye ne sane o mo kokan o mo de kokọ ba ye no na last show nipa no wo be nyankopon ti no da mi erade yi kire me a oba ya nkomo ba be kumi wo be shoot me and me shoot no I thought it was just a dream, but you know physical I say me bo home pie bra bo home pie wie ya satam na ye wo ye ma me bia ye ne bo pie na me nua no baako odi machi no e Sunday maame no so ni mo no maka maame no so no wo mu so bo pie o no me so bo pie boss you na wrap up why me grace period 2 minutes yes e wie tie no ye wi eche na o send ye no ne ofie no ye me asem a me ken Ghana ni bia ntie ni ye wa wo ai ahoma we su bia na TV so wo tie no this is the last part when he hear me kese a me pese obia tie no e wo me masem ni mu ye o tie na so obi free baby no so ye common sense ni o so free him o those people they are jokers, they don't know obi obeka Yesu wa obeguru Yesu bia bra obewu na minimu da until me and the ye see until no one tie me no muntie na muntie no wasopam because ada me shoot say nipa na opuma tu na nko ba bekumi a me shoot no na me do no to ho na nko for say so mbisa me na me say enyeme a there were 3 guys and my brothers are 3 baako na ye armed, the 2 were not armed until me shoot ye no and they came with different who no say you were white or different people together which I knew not. And I'm a friend, my maker said, this is what I saw. The friend, my message for me, Pona man, no say, you what it. And you know what, me, you know, the machine sending my mini messenger, my man say, it's tea and a damn swing, and I did tea and Sadana. And also send an man say, said ye beya, or no, my man, one quiet trophy in the million message now was sending or no, what's the idea? Eddie Amamina and some air boba into I will see what is going on, brother. Or Sunday hour, the mammy, message, you know, or say, ma, please, I saw myself with my friend and we did something to provoke one white man. And the white man pulled his gun, wanted to shoot me, and I begged him, and he shot my friend in the head. And my friend died instantly. Was in the TV, and my friend died instantly. So the man just quickly reported himself to the police that he shot it, you know, he's not like Wekuobi. It was later I turned to look at the man, the white man. I saw it was not a man. It was like a spirit, and the hair was white. Right? The hair was white. Who shot the other guy, which was my friend? It's my mini who's happened when they shall come to bra. That we are come to 7 days. Sadana minyane ewuye. Sadana ewuye. Into the Ghana for tie no muntie ne yie. Okay. E ho na me koto e na me dan nyame ase nti Jesus Christ is alive and is alive forevermore. Amen. Nyame ta won ka ho. Amen. Na o ma onuma pa na enkoso e wo Yesu dim. Amen. Bye bye. Bye bye boss. Me pa chew what more story and I say obaju media no so e be wa no. Text me. Nyame aduma o chama na pa me sorry a me no be one-on-one program. Na me posti. Can the old bar cromoni na no the obe hu ye obetuma ka 2 hours kra me na obeye te mesra mo na man that screen is no obe so oba me program no so on cat show no so a na man that so na no save na test me say me pese me no ye on cat na me no ka de ekoso e wa Akwantuo na de ekoso Europe mu ye ba say na ye say ye be kan ni na amoa e be ma ebi mu so ntumi maso e ma me kom de ba ye serious o abo kraka se nipa fiefo ebe na tamfo ene serious na nka me tu kwan na makoye adwuma na ka menya bi de aboa mo no mo san so pami aseme
And sometimes on original be one I want to say it's very very sad. Very, 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 very sad. I mean Anita, can be so soon if you or chama the part 3 beba. See, I'm for different topic and by the tosumi and South Sudan. So I mean Anita. Baby. Hello. Hello. Yes. Inti ya baby ya nebusuafo na ka bebre. Ni ameka wa ha ne se na ye bo ebusuafo ete ekrom ha se echi efa nkrata sam ne emmoa ho no. Na me ba be bo ne tofa e de ama ye no mo nso a ye ba krom ha ye hia ammoa no ho. Se kita adwempa. Because bebre ka huntina enkrofo eye yen say no adwemmone ne crying wo ba you come like an angel. Then when the thing is given to you now sikasha as sell eba no. Now they kogi loans akese. Now they year nyoma na papa mame in onua ba onua bema. Wo ye say no bisa wo ho say tankambedi wo nsem anka wabrabo no gina he e wo bi man so. A word to the wise, they say, is in the north. But a word to the wise is enough. Maka, ewa has a kona koshushe nentrasi. Yeah. Kona koshushe nentrasi. Yanka sasu, yansu sundi ye hua bro. Yadi adia na mo, yasi men fan koji loan. Yes, mate. But what they also di, sike ni breni diwe ni ma to the extent so was soon. Intokura wo ni wenimu ni wo baby a was a smelling yama to be a sensible person ni nyinare sisi. So you go and abuse your own opportunity. Onso ma weni na ho enye se ye bo empetekuo ne imrechrefu echi nti no. Wo ba be ye like an angel. No we are be Dani obronsam. Ye tibi, mi tibia. I don't care where you are. Me spell meba be blast ye because ye kono ye kwamo bia. Ye kwamo bia. Onyankopon ma ye tumi se ye nkeka ho nyanya ntre ne mpetro ne na sefo ye tietia won so na hwere nye. Enti wodi nsemfo na yete akira mbefa ye hwenia no na efa ye hwenia no ne ate. You would run and go and hide in a hole. Ye spell. Akra mekenyi. Epacho mate. Next he was saying, not just loan. Some people sell the papers for money. Hey. Question yes, was it exists. True. So pray. And my man was saying, so Matthew 10:36 says, your enemies are within. Abraham Ben Moshe is a drunkard and we smoker. That's why he talks like that. Don't take him seriously. He has alcohol and weed overdose. Question was the Bible said, your own family will be your enemies. Okay. I said, a boy back on the front to me. Next TV in the back. Brian Assembly is serious. One casa unia. Tebushan for Medamun Nase, Mr. Kweku, welcome. Mr. Kwekwasama, welcome. Sister Benny, I see if they are more treating you like you will feel more loved at home. That where you are, your head good, madam. You did talk plenty. But so I say, Ebiana would utia when you baby papa kwashe. But a demu 2% pet. Or more makani na no more sofa. Into mobile swaya, unsusu, no one say, oh, a chrono money, papa. A moya sana, na man call for person person mobile hobby. Aha. Oh, okay. Mr. Kweku so free. Okay. Hello, boss. Hello. Hello, Ja. Good evening, all. Also, boss. Danyamiasi. And I'm going to back from maybe we are. Okay. I'm going to but one thing I will say to people is that now it will be Juma. Yeah, yes, we have this question, right? It's hard to tell what Ghanaians are really, really hurting us. But yes, we have this question. The question is that, in case with our mammy, one, two, let's have you do one, habitat.
waka so also won chiahwe wo ho a na are the man o statika won o tika wo ho a eni je nyanto be tin chen be ko no group e be se wo man kana mi gwa no group e bo ta we ya ko chia ken di se be se wo enti e pa mu chopi na no for so yeah I'm the question although these people are really really hurting us with this them stop question stop questions well and I found me can say about so what are you in the media about at the end of it they're saying that he who laughs longest may when by China Austria Mamba Kutu no more it means to me the yes, in shop, Mr. Samuel. God bless you. Yes, in shop. You're bushing for a chamber the part 3 beba. Either 2 topics. Either say about 12 ways so and I say preparing for marriage. Into one me who comment session ho. Aha, no topic I never see a treating last week. Any ya bash him because ya kawa no one some sama. Ebi mu apa tina di we ni be share mu no enti mo pese ya to aso ya to we ni so ana say move e dey preparing for marriage na later na be to we ni so ana mo mi hu comment section be pe vote 10 pe the 10 ekwa in favor of we ya be to aso so ekwa in favor of preparing for marriage a ye be no nyambo china enti mo mi hu before some end no mo mi hu comment section ho aha a 10 votes per nipa 10 ebe support rather say be to we so and ebe movie e da ko a different topic in so etemesere mo mami hu mami hu ansa na de dwumadi ni na abewe akwantuo mu nsem na ye ka no e serious o e be serious ana mo ha na obi asen ne mo say edwuma bi apai na ye pese we driver ye pese we carpenter pese we say ni na ye tro udi agora be ma waso ayehye obedada ma akwafa ojapade sike dan akoton wodan na ode akwakotu kwan na wabu na obe stranded wa akwantuo mu wa wosika no ahye wososo akwaga na wa yesanse no nye bebi nda ente mamoni nda ho mamoni enda ho pa me she Ukraine ha say ya ba agent for ne ka che so obetu etu kwan obetu aye say and ya ba a different story I'm one akwa bi send me message me hu kwa of so nya me number ai ejuma e wo Ukraine ha say and me say oh na fa saro say Kiev and I say ejuma ben o so football drive any de kaka cleaning onim sa me wo ha no bi answer Ukraine fufuro bi a minimum na say den ekroma say ade most of the people frauding and de odo ho join sisi ade obe rich si a ba ye ne ye mfa ye ho nkonkoji mu nto kan ya na me se unu se me she Ukraine ha ho e ho no block me enti munye careful so mu tukwa mun bo research e internet so ye ba ye nim hwe kan ye die kire ye bisa ne de akwafa aba saa ye ni ba ye ho so no omaye say you know eni enne aye di CIC ento mo ye ni na one vote about say akwantuo mu nsem no ope part 3 no nti ye tekiko isi enya 1-0 esi ye hu before say ye dey no be we ye no se na be ya nso betumi arrest akasa almost 3 good hours 15 minutes tebusia for okay yeah aware na say akwantuo mu nsem for God willing tomorrow mami hu before say me ende okay aye 2 enya 2-0 akwantuo mu nsem aka 8 more me chen say more responses baba ni ehu de be so cham e beto aso preparing for marriage no so I'm for top na making kind comment ni bi until say the man will see Prince Oku also tell the man to hammer there pa love in the church is 0%. Bro, not only bronze so everywhere subano oho
where Yvonne the other buyer no. Mr. Diamond, I say you are right. The white church do help. They even give you cars and etc. Now, mentias you, maybe can't as some reality. Minimum mobile by fact. Obroni afa obi as driver. Or obi as a personal driver. Or ko be akwa kwedidia. So restaurant no no kwa oni nipa na ekọ restaurant. Yobe tobi obe make sure so obe tobi e dey ama saa bibini no ana say nipa na ofa na adwuma no. O tukwa na so ma bread o mo kwakwada hotel a. Hotel na obe kwakwada obe make sure so obe ji bia ma wo so dey. Wada. Waje wa home. Baba mi nia bibini a. Auto fried rice a obato yoku gari ama. So kwakwada hotel a oba mo wada car nim. Yenti asem ni eti bibifo yetimi eden. Ebibifo yetimi eden kasa. Ebibifo se ya na reho. Uni unia obia ye wadanfo. De bia me okotu obia wadanfo until so we be wana ask for favor. Who ask for favor? And one on until can be. Oba block you. Oba block you. Ye kan wu say the air no one day wo so be hin obi mu a. Se wo wan ko hin obi mu a wo so be bi. O papa ya wo be ye no. E fe ne sen ene no e be bi kwa ma da achi. Uni an wo kire na wa Akwantuo mu. Ne purpose a wo di adwuma no wo ji ni sika. And the my idea no oka. Oye adwuma je 300 euros. Paper eje 100 euros. Nipa na ode paper na ma no so eje 100 euros. Ne 100 na aka no so. Tese otetete a sika eka ni nsem 20. Sika eka ni nsem 20 euros. Edi bi sa say sa 20 euros no. Sen ono de to aduane, sen ono de tua rent. Nipa timo suma nkasa. Enti wunya wo baga na wo ye show off baga. Wodi obi hu ene eye baga. Yankopɔ betua aka. Wo nso wie na onya kidney. Onya kidney stone bi na ya wo say transplant wo sika na wa bɔ no na no. Era kwa kɔpɛ artificial bro. Okoye ana obaye. Okoye ana obaye. Tebusuafo yame adoma so far inya 3 votes. Yame adoma ye de Akwantuo mu nsɛm no. So ebeba. Yeah, stroke eja no kwasam pa o. Ebi mbenya stroke. O da wana o fa dwodo. Obi aye adwuma bosome. Na ne sika na kese wo ye de o papers ye enti ne sika ne tua fa wa account mu nti utumi disappear. Utumi disappear. Ya asem ni ye. Yeah, Mr. Kweku betima afre. Obetima afre ansa na ya de anu asi. Obetima afre. Yeah, Mr. Kweku. Hello. Boss. Hi. Yeah, it's you. Yeah. And I'm a call baby. You know the call baby. Hi. Ghana for promoting wickedness. The call baby. Ghanaians are among dementia. When you stroke, I want to mean your share. Don't say. Yes, yeah. One use it for how much you think I know. I will say because I will say to attract video by cover YouTube so I will be in trouble. I want to mean your share. No, Omukata over Ghanaians and yeah, Ghanaians. So this wickedness, would you be sick or Kata? No about us, or Kata now see which Kutiama, no, which chat uncle Konama no. They say wickedness, and as next generation now, because we're doing this, you're going to make sure that this wickedness we get it out of ourselves. We have to make sure we get a bit to sell for everybody. Where you bet too clean. You didn't ever call you bet too clean. Remember, we are saying you bet try to picture that internet where wiki or didn't you done any on it? That's what we're going to do. That is what we're going to do. And you say one day, let's set them in a video now, brother. Now, we did 50, 60, we had dementia.
stroke on doing your shake. Because of Kano. Bonim Kwam. You know who I am. Who say I'm not a amount. Nim some to that story now. We are the teacher. I think good in same. Or you be sicker. Wow. 15,000. I know what we are. Ghana. Or them, I mean, also me. 15,000. Mammy, no, or from young going cut or Mammy say, ne, or China. Mammy, so we are, we cut, could tell my metro crocodile, and not seeing, no, what church to cover Ghana. The fair crown. Mammy, no, the same, I'm seeing a safe crocodile, none section, I think that the same. And to my if you have it, Ghana. It didn't call Ghana. So the radio stations, Ghana radio stations, they all have and more picky information, and they call the man, begging the man to go and pay so that they reverse it. They reverse the situation. 15,000 will be 15,000. No, mommy, Papa, we want to call Ghana because about we wait in the so very glad. Into young course, we should go on and be doing this wicked thing, and God will judge us all. I didn't show up our boss. Yami Aduma, a better summer, the toss of a back. Yeah, more now for no one shell link and more. Now one can't try to say, come with feelings. Come with feelings, Ankasa. I would you made away so. And Yami Aduma, a beshia. All right. I didn't show up a part 2 in a besi. Yami Aduma, the toss of me and so baba. Aha. Yesu onkamo ho. Yesu nshira mo pa. Ami aduma yebeshia. Peace. Shalom. Epacho ade ba akope like a video no. Before so be fresh no like a video no na share obi. WhatsApp ana ase Facebook. No so entumi hu dwuma papa ye den. Ye di ne ha sei. Yesu nshira mo. Akwantuo mu nsam part 2. Ye de be wiye. Ami aduma yebeshia biu. Ye de tosomi ansa enso. Ebeba Yesu onkamo no nshira mu ni na ewe Yesu di mu ema mu ni na good night edo mu ni na